Meme Dewa Radu, nu ada siluman babi. Guru, perjalanan kita tersendat-sendat, Guru. Begitu banyaknya siluman tengkorak dan laba-laba, Guru. Apakah Guru bisa mendapatkan kitab suci itu, Guru? Pakai. Kita adeng-adengin dogen pakai. Amitabha. Capcay, capcay. Tua maman Rian. Gurune mesaut sancai, sancai, capcay. Sanjay. Necang ni ngurdo, pangse ngurdo bakat pedingwang jani subuh mecepuk cing ajaca. Oh. Ne jelek menyamur ruo binedone nasing dadi pasang di kumini. Bener. Jelek kelawan melak awinan gitu. Ne si meme ne makado. Ajak ke ibapo. Ujangi meme jai bapo. Ibapo dadu ngalen lu. Oh artinya ngemadua. Ngemadua. Man. Yan memen cine cang nawang. Jengken memen cange. Yan memen cine si nak jabo memen cine. Nak jabo. Ah. Men memen cine. Memen cange dayu. Yan idaman memen cine cang nawang. Apa idam-idaman memen cange? Dalunyo. Tombo. Oh, sangkalo basangnya gede, awaknya putih. Mian idam-idaman memen cine? Len istimewa. Apa? Unis menyanyi. Sangkal kau bancanya kini kalem. Kalem engken? Kakak selem. Nih, saja ci orang abang ngelanak lu, kone saja nih. Oh. Menuli jok kurenan cine. Kuren cange uli Banyuwangi. Uli daud bukan. Oh. Oh, mapan cina magamu inu, ngaja na uli daud bukan magamu. Len, nyaja magamu inu. Karena cintane nulang tekian Cang. Oh. Kengken pula pale swadarmaning dewek masuk agama Hindu. Kuren cange tetap mengikuti. Oke. Oh. Tuh lantas kuli ngabulan Yani. Oh. Icang bunganten tuh. Jani sih kene cangide kencai. Mapa nama kamu Indonesia sulit dan caroci. Mojo jahitan pang tawango menyamo berayo pang tawango mebantan-bantanan pang taw boreng cai. Wah, orang cara tutur busan mulia bulan. Oh. Kijo aja memen cange ngabu Banten, ke Puro, ke Merajan, ke Carike. Tutu go deken kuren cange. Oh pang tawango keke nak ke mebantan. Tuni lantas semengan. Oh. Gelem memen cange. Kuren cange maturan. Oh benar, kulo pang tawango. Icang jak kedek ingkel-ingkel cang kedek. Adik kuranan mebantan kedek kene. Ya ni rago induk engken maturanan cai. Aradu betare sami. Didiang aturang cana kepik sari mangde sadi rakayu jagate sami. Gitu ya nak kamu indu aman siktawa. Tuh rago induk. Oh. Meni kuren cange uli Banyuwangi nih. Mau keke nantap. Nah Jawa kuren Oh cange. keke nantap nih. Gini. Apa jado di tamas itu? Apa jado di narene itu? Keketo rangu ki kuren cange. Oh keke. Men di tamase ada biu. Ada megenep itu. Ini patuh limane masih kegini. Ida Betara. Tamas ada. Pisang ada. Dotol ada. Yang putih-putih itu begina Betara. Ada dong sap nyangen sesari. Buen ngomong kuren cange. Mirago maturan misi sesari. Nising misi sari ben ngomong. Keke ngomong nih. Maaf Betara. Sarinya ngebong. Mani-mani sama sing tawango nalu cine mebantan ayah bangken kanggo busuk semaning manah tuh. Bulantes gitu sing gitu. Tuni semengane tune kepekan meli tempe. Nak gegean kuren cange. Oh gegian. Gegian. Aku kene ingat tang. Om jalan tuni kepekan sang lai. Oh. Tepukino pedagang tempe ini anu dagang tempe ini dini ngoyong gigi nih. Odo cunge adane. Oh. Dolio ke gini.
Takonino ke dagang tempe nih. Ha? Bu beli apa bu? Saudino ke kurang jange. Ha? Oh beli cungi gitu yang ngomong. Dosi polos dagang tempe nih. Yang saya cang tadi dagang tempe megiset bungut kurang aji nih. Jam kisit. Soleh-soleh yang anak ketara sing tadi ketara mumaru nak cungi. Waduh sing tadi gitu. Saya dengar orto kuni orang khusus saya. Bocah kursus bahasa Inggris iseng-iseng cang menambah pengalaman. Oi. Kan ada pepatah orang. Engken. Long life education. Engken artinya? Tuntutlah ilmu semasih kamu hidup. Baik. Itu kena cang apa benjani daerah pariwisata Bali yang Bali. Baik. Kena bermanipuan jangan antar tamu kesan kamu main. Oh, nyenawa agat cainya. Ah, Man megaya lantas di hotel bagian pronovis lantas. gitu kena cang. Ai sud mesaput poleng cai. Sud. Nah yang gitu cang metakon kenci. Oh, cing uji cang nih. Ya, tuh cai. Bahasa Inggris nih macam-macam baik di restoran, di arsop, di hotel tuh nak pang benak tuh. Oh, yang bahasa Inggris ane di hotel, di arsop, di luar kepala bagi cang. Apa kata konangna lautan? Ini di restoran nih. Nah, Dan iya apa bahasa Inggrisnya? yeah. Oh. What? Apa tak konang poin? Ini di arsop nih. Nah, Yang pintu apa bahasa Inggris nih? pintu. Oh. Door. Apa tak konang poin? Yang tamu nih gelam kebos dingin apa bahasa Inggris nih? Tamu gelam kebes dingin, ngedor. Ujang alusan bahasa Inggris eh. Jang metakon kenci. Janji gelam kebes dingin kengke rasa nawak cine. Ngetor. Biar gitu. Jang gelam kamu nih kebes dingin dan sing pelajarin jang. Ya nage melajarin nane gelam-gelam ke ubatnya ya jang nage melajarin. Si udu baliane kengke si sule-sule aja kamu. Do dia bian kapas ngomong suleh-suleh. Kangwan di Bangli nih ngomong suleh-suleh ya. Janilan kini Enggen. mumpung menyambut pesta kesenian Bali, Memeriahkan pesta kesenian Bali. lan magending, Oh. lan magenyeka, lan magending barang-barang banyak mau barungan. Dan. Cenyek nah. Nah. Cenyek. 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 Jangan Jepang sama seorang kayaknya. Begitu, necai tadi cang tadi cai. Tadi kemenan kayaknya ke tentang Nilo nyoman ngudiang ilo manudo beli Sangkal nyoman dobes muda ngaberaga Nyoman beling nyen karaja pelaksana Bali sing sanggup ngapilang gelap bisa gelale Bali ketun ujang Bali mengomong ketun Tiang beling ulian pegaen beling Bilang pesudian dadi ketekan bumi Juang tiang dias tu memadu telu
Sidang, gesek, deng, Sarajevo, gesek, Jres. Lebih tuh Yan. Bilang mau ke Jres di Sidori, ingat pengalaman Cang melalui di Badung, Ijo, di Jero ijo. jogang. Jres gitu, bayar dasar tali. Jres, bejepok inyon di rumah. Jres, becepok lah pembelian kopi nih. Jam kudo nih. Wes, laporan jam mabet dan cai pegawai negeri ini. Senjo pegawai negeri perlu ngelajam, idewek petani parakan perlu ngelajam. Artinya bisa ci mengukur waktu. Ini mansurat Cang. Mansurat. Uli klian dinasnya ngemang surat, ngeling mulai ngabur surat. Menapa isin suratnya? Isin suratnya sing ada len, sing ada cagar angonnya di banyak. Oh, artinya cai angon ansip. Apa ansip? Papan jani pesta seni ini boma jalan ado lomba drama gong. Oh, festival Ramagong. Banyak Cang milu kar mengikuti festival. Oh. Cang karudoko agono Raja Putra Cang. Cai angon Raja Putra mendijo ngale putri. Ah ide-ide bang ale. Men? Dilumintang bak ado. Jani kini kuangan pemain benda dua. Patih kuangan aja ke Raja. Yang saya gon patih cocok potongan ini pasang gede. Awak ngokoh. Oh gitu. Kocang dari Raja lah jani latihan malu. Ples secepok Bang Bani tampil. Oh. Patih. Sing raja pesu. Sing. Petih. Pateh katanya petih. Yuk. Cocok. Bagus patih. Diken kene dewek tan suko. Wih. Subot long dasun 6 tiba nih dewek merdeka. Kewalo kenai dewek lawang kayo nih dodane nih. Ingkop dadi beset, ngidang nih dewek ngadaka. Ane madan repot. Masih. Bagus patih, bagus. Cocok. Baru pate Badung itu. Wow. Pate Badung gianyar kelungkung. Ah. Pate beleleng ini. Patih beleleng kan? Woi! Negaki manega! Inar kama yang telah disegaro, caro apa kelaman? Saro penyu kambang. Bagus penyu paman. Bagus. Kanggo. Wah! Mimoh tuh mungkin patihin. Cocok. Wah! Mardian, kau harus sanggup kawin dengan Farida, Mardian. Dan kau akan rubah tidak lagi menjadi siluman harimau putih, Mardian. Patih apone tuh? Pasien patih tuh. Mak lampire. Wih, ide-ide patih. Cocok. Wah! Patih apone tuh? Patih habian ke apa sih? Dua. Menjani bupati raja kan ini pesu. Aja. Paman Agung. Lugro titiang Ratu Dua Agung. Paman. Titiang. Boleh duni paman nyata sempeng rau kelai paman. Tegarang orang kapenang gelap. Bawa kelan awang gitu paman. Mujang je ke keto munyen rajo nih. Je keto sing sautino ke pate. Merusak bukan menyelesaikan masalah betul. Ingat. Halus munyen rajo nih. Bang Ade. Oh. Paman Agung. Titiang Ratu Dua Agung. Gitu masih paman merdo.
Lugro titiang Ratu Agung. Paman. Titiang. Subuh ling duni paman nyantos sepengrau kelak paman. Wantah wau pisan titiang Ratu Agung. Paman Agung. Titiang napi wenten durus del wecanan palungo cokori dewo. Paman. Titiang. Ado petakon kelak kapinang paman. Indek napi durus. Paman. Titiang. Nu paman sesai ngalih sundal paman. Amangkinan titiang wantah kapah-kapah Ratu Agung. Kapah-kapah. Inggih. Dadi paman dadi. Saja gitu paman Wardo. Inggih Yuki wantah banteng ngasiki sampun padam Ratu Agung. Paman Agung. Wah, kenyal jangan dipate. Saya dah dipate jangan raja mbok. Wis sing kangen nih. Ah, tuyuh dah dipate. Paman. Titiang. Betul paman jadi bate man. Kalau betul jadi bate yang baik man. Hei, Raja Ijo nih. Wah, satang Raja Limenduro doh. Raja Bali ini raja ini ada di Bali. Paman Agung. Ainge Titiang. Kengken mirip pekrimik banyak lahir dini di abian kapas paman. Makin sami sedang nonton drama. Sajo gitu paman Anom. Paman Anom durung raut tangkilipun. Men paman Wardo. Paman Wardo durung boleh motor. Ngelek-lek cai sing kecak-kecok katanya. Budi acak kecak-kecok nak malunan jocang dadi raja. Nak bos tepuk kencang sing adu paman Wardo sing paman Agung sing cinyak jo kecak-kecok cang nunen. Yes paman. Paman Agung. Ainge Titiang. Gedesan gereman paman ditambangan jani bantes paman dari pengabeh linggih gelah di singo menalo paman. Memat bakal. Yen kekene kucap paman pate wiapi wio pako paman. Napi arten iki. Dijo ada kopi di mantet rokok paman. Paman dem lajah buang paman. Napi. Yen kekene bikas pamane kucap paman senior paman. Napi arten senior. Senior pang tawang cai. Inge. Seneng nuangin istri orang. Len gelah muwi bawo mulut tedong jakat ini di singo menalo pang tawang cai. Wanta medagi. Yen ketakut-takutin. Gelah ning nguasa jakat ini pang tawang cai. Yen cai mulu patih jeneng koban caine mulu sembako. Nge napi sembako nih. Sembako selem batang kotor. Kemudian pegat cantel dalamnya. Tong wak ngut cani, kemudian nengel, kemudian ngel. Kenapa nih? Uli bidan sih melajah pani kapan wake, nang makena cai. Yen mula cai makena antas nedeje kapan wake, lawat wake sing patut panen iki mekecoh cimetelanan dap wake patut nih. Tekanan teko dot irap cibakang nganyut wake ini diajan panjang nen malu.
Aduh, ngancet kedutan. Do jejak. Jani mati ben pidan sing mati. Yen mirip si mod nyerako kapen wake. Mod lunas lungsuran ngalih amah mati bakal ngideh penyupatan. Nah, ada mati kemudian. Dumen takut ake meroda emas. Ayo maju selangkah. 2 langkah. Sabuk poleng ngenen. Dicingin apa lah? Ulo wake basang ciningen. Uro. Makin nuwun Gusti. Jak wawu medal Gusti sampun beramantio napi wang titiang. Sao pacang madama nyaman titiang. Dong mau badeng cinakon pelih nyaman caine. Nang mekena cai niraos sangu pate sembako selem badang kotot nyen. Mangke titiang nunasa ring Gusti. Gusti selem badang kotot napi kan kenten te dumon. Sampunang wawu batas dados pengabe kidul anake agung. Durung majantan Gusti bawa sangar ring panyake jak sampun ngematiang. Jak sampun mogolang lagu teh marung isi gumi. Bian puniki pemargen Gusti ring panyak. Durung majantan iwang panyake jak engalang matiang. Nyeyen mangkin kantun dados patih. Benyangan pensiun lantasan Gusti dados patih. Wenten panyak karena kenen Gusti. Titiang nak kantun eling ring baos Gusti ring pedak jano sami. Duaning Gusti pajang wenten nang pesta seni wenten lomba drama go. Ring banyar titiang midop pajang nyareng titiang nak latihan sareng nyaman titiang puniki. Anu cerako. Ha? Jang Nete cai nak mapaurukan. Ye apa kain? budoh kudu titiang pura ring linge Gusti. Kewalo kene nak Sampun cai. api. Yen ben mani-mani ada hidup cine bakal ngiluin apa nih Madan program pemerintah. Ngelestarian nih Madan seni budaya melarapan pengelaksanaan nih Madan PKB. Dadi dong diangsing. Kewalo nyamat nak kecikapin bener. Bener sing ningak lah yang kena. Aduh kengkeng. Nyaluh mah betul. Nyen bener-bener cai. Gusti bener. Nang berangkat aku tuh. Paman. Kapah-kapahin paman mekerah paman. Suang. Jak liu dong petan cine. Kise dong make bungut cine nyen. Oh makisin bungutnya nyan. Herak jawat cai logam. Ini titiang. So jika ada geruduk. Semong si ada di karang kepatian. Apa mirip babuat ada bakut aturan cai kapan bener. Sanang becik bos Gusti ne. Titiang puniki kepenikang menak ring ida anake agung. Angan Gusti mangna presiden tangkir raina mangkin Gusti. Bang si dejo menetangkil kepuri nih jani. Inge. Keriang-keriang dewek kini matur cai. Inge bang yang titiang menak. Tangkil. Leng rasa. Seliahan puri nih. Yang tupoi dan anake agung bakal menang. Patut sekali atur. Yel surya saking budaya gini. Ana sira ratu dia. Kene. Jang ulet gang ni pesu. Ada rajo pelorotan ke kene ngelamatu dolia. Ngawang-ngawang. Hah? Titiang. Nang sud cemecano. Galah hidana agung bakal medal. Keriang dewek cai nih. Terus kira ini. Daun tangan itu ngos. Ini pidaging mau sokol demon. Hah? Jawat cai logam. Ya. Nyen anak ketidong kenal. Ngelak
tekang noleh rasa semun yate semitan banyake. Gar gitu yang kerasa ban beno apane mawinan. Ngelah beno pergusian kadilinge hidanak yakong jegege listu ayune tanpa pada rasa. Aliang lantas saya sedorong pertiwi sesore khasa sing ado aneh-anehan. Daging Gusti. Mamitan lugro matur sisip ratu Dewa Agung istri. Dados nungkali katur paman druwene Dewa Agung. Yen ten iwang titiang ngeton tatu wedanan palungguh cokori dewo. Ocem angane tunjung tanpa banyu layu dudus Dewa Agung. Menawi tewenten suksekel ring sejero nengatnyano. Durus palungguh cokori dewo ngeruntuhan wacano Dewa Agung. Sing menyet kenyaman caine. Toh, bisa aja cuma peto jelema. Titiang menuso Gusti. Nawang titiang mepeto sekali petan Gustine Gusti. Dane Gusti lingsir uneng titiang matur sekadi atur Gusti. Sorot ngwado deh. Sing kena benci nampi raos ngegegonyakan. Kengkem. Sebab kena agongnya. Rita kali logam orang agung mau pedel. Ah? Lintang rasa puroni pun ring titiang. Oh lintang. Jani gelang orang agung na. Yen agung dot dari pemimpin melajah malu na. Bangsen kata anak buah agungnya bani tekan pedewekan agungnya. Ya. Nang udiang cakep-cakep. Man kumis dogenan nyempang. Bawa gondrong. Awak gede. Sakit wala polon pamane mekocok doang paman. Polone mekocok mbukan polon Gustine mawinan mekocok. Delumar bungut cinae. Bungut titiang tan metlusuk Gusti. Gusti, ai narang pikayune rin. Gusti dados pengabe linge kida anake agung. Sepatutnya sapunapi nake dados pengabe. Dan sekali linge Gusti dados pengabe mangde tangkile didang mangde menaken kuantan yen punika pemargin Gusti puniki muaso patih tanggal 1. Ya sing tanggal 1 sing takil kepuri. Sing menake dong lamis si perak. Nggih. Kena cina ngajen wakil kadijani. Dan jeung ngajen nguruk Kang apa-apa. Cina dipatena. Cai dari paten. Agung. Ganteng. Ipera bakal angkat agung dari paten kan dong. Ngerajinan jan padahal. Makana malu na. Mula misi buka rasa ipera. Yen sing tak parkan tangkil ke karang kepakian. Mirip agung sing sida tangkil di ajang gelah. Sujaten ngudiang dogen gaen agongan di karang kepakian na. Tulas metek kesugihan agongnya. Ani supaliu gampelang agung itu di karang kepakian na. Wah, mangkin lumut waktu. Lintangan rasa kemana hantuk titiang. Pami dukan cokodewa kadi mangkin. Nang titiang nung nasa. Iuk tenen api sana nyungkanin kayon cokodewa. Dados jak permangkin tata udana duwe mertiosan. Luer sekar kumudone kasatan waktu. Iuk tenen api nyungkanin kayon cokori dewa. Malah kemit pamane matur tekenen galah. Agung. Nejani mabalik gelah metakon teken dewe agungin na. Iya? Wet gelah uli dijel. Cik. Kesah cokodewa gumanti saking jagat dong ramesi. Uli jongrang mesti. Iya? Adane gelah mai merabian ke sindu duipe buene memadu sangkane ngaturnya nih. Ya. Teng wenten tio sangkane gumanti reri krikan winayan titian mangde side cokodewa madag ardo nariswari madag dampati dikirim kui. Sangkanen kedua kan agungnya matur teken ajung gelah. Dote mawinan. Galah. Side merabian ke sindu duipe buene memadu. Apa nada dan kenapa maneh? Di subane kone gelah dadi rabi di sindu duipe. Gelah bakal nguasayang bumine dini. Sake wale di subane mabukti. Side gelah dadi rabi di sindu duipe. Gumine kan gisi gelah paman. Hah? Madaging Ratu Dwagung sekadi wacanan palunguh cokor dewa. Merabiane mriki boyo pacang amal jagat Ratu Dwagung. Wantang ngerakang tegak dane mangdo suge ngancap ring karang kepatian we sapunika. Bener. Sia. Jak lames bungut caine. Lawan. Wakop. Yen kadi punika baos cokodewa.
Rasa-rasa Joko Dewa namplesang. Ayah muang bakten titiang sana sampun-sampun. Titiang sampun ngutsaho. Ngarianing Joko Dewa linggih sana kewasaning patut. Dados rabi Joko Dewa sampun. Nguasi jagat talar sampun. Nabi menmalih sana kirang wakuk. Ini yang selehang rejim. Kakang! Dadi rabi sampun. Kuasa yang jagat sampun. Batakon gelah tekene nagong jagat neken kuasa gelah ha? Rabin gelah kada nu nyeneng. Jagat ne kuasa gelah. Neken. Pongah juari ya ku matur. Kantun mekulit-kulit bawa Joko Dewa. Durung kemana hantu kitiang. Ini yang selehang wakuk. Sing kekena. Dang sing kekena benagong nanga bedih. Durung wakuk. Nih suka cara sesengak kacang lupa kulit tawang agung. Di subane man tegak melah dini disindu duit be. Ensap kenen semaya. Nang inget-ingetan dewek agungnya. Adane gelah dini kadan memadu. Iya? Seng sida gelah ngebedalang putra. Jubeng gelah Pangnawang. Ah, jubah bekung. Di pradene madon gelah. Nyidayang lah putra. Seng pianak madon gelah bakal madeng nada dini. Tadi Prabu di sini duipe. Yen gelah bakalangan paman geneng. Ha? Bakalangan tontonan. Mangkin numun. Puniki teh sane nyungkanin kayon Kodewa sahino. Yen pet prade menyancok Kodewa ngemijilang putra mejantan putrane pacang dados penyeldi saptiko. Benar. Kewentanan Kodewa rares kampeh kau kas. Siap. Wagong tung dawawu Kodewa mbaos kadi punika. Yen saking dibi wentan bau channel tunasitnya sampun dipuan di tiang lumak sana. Amat gancang nih. Bisa delun. Mungkin sapuniki bisa nantuk. Sampun Sukodewa sungkan-sungkan dari kayon. Sekanton di tiang wentan dari ngayah Sukodewa. Di tiang sampun kawistara. Bawa sang lantuk banyak-banyak ke. Patih agung bungkil dayo nih di tiang. Iring mungkin mau winayo. Resok. Terus. Sung. Kalian Ciro Sung. Paman. Mana di tiang sapuniki? Mengkengken. Kedua kan pamannya dengan janji. Lugel di tiang doang. Aduh. Jangan ada di pate. Api palungo cokor dewa dan mau dua putra. Di tiang Arianangnya dah. Sehingga gitu. Di tambangan mangkin. Bayun titiang enak sidang. Mangkin. Kengken. Biasanya pokori dewa nentan ma dua putra titiang Ariana. Nggih. Bayun titiang sidang kita gam. Kablok ketang bungutnya. Hah? Katagian bungut tiba ma kisen. Katagian mamangtang bungut tiba di telaga ya. Dua gong nih. Kadang ibu dua gong tuh memikir kelawan parakan ah. Hati-hati sih ngomong nah. Boleh lah. Maksud sih boleh lah yang kan. Sekali-sekali. Jenang. Ra. Adi bangun bulan awasi ra marah desak gelang. Nggih, bilang nampak palungo cokor dewa ring sikian di tiang merangsa. Gaya cai merangsa. Jeneng. Ra. Tiang Marah desak gelang merangsang. Ah, mak kita ngujang sih. di tiang gelesan mah kita. Bidang Mak mujang. kita ngujang. Bubuk yuk. Air ratu ra, mesulo jaci di banyu nih berat. Batak bagusan goban sini ben bedek. Nya. Kita aja gelah. Bas kakaknya ya nek aja gelah bubuk. Lekat aja lema cap apa ya pesuna. Ya lekat. Ah. Cap kaki 3. Kengkenang. Dasar bungut potongan bong jopi. Wah, napi bong jopi nih. Nek kene Nggih. bungut monyong sing bisa sepi. Canggung jopi. Yanido ketekan warigo. Kengken. Sindo lanak ukir kulantir. Kengken. napi. Didoran ngap petenan kenyir. Ye, salah Cira, salah. Napi salah. Seng gelah kenyir. Ye, Masih Cina kenyir. Iki kenyer. Aci asal golongan bawah, asal gua merangsang. Di tiang kenyir. Ah. Badeng ayo.
Sampunan bangetan pisan atuh Agung. Nyaman kitiang nak blok niki. Tenawang napi nyaman kitiang niki. Lemo buang. Buang. Nggih, durus memitra. Duak-duak celengan mah pedel. Jag, kada nak ngudiang nyaman di tiang belok durus memitra. Nah, tustos polone gigene. Tengken, tagian bungut tiba makiset kan nabe. Yan makiset bungo tipone dan tetiga balu ngocokar dewa macangkam. Ada gitu. Asiki cangkam kordewo. Kekale bungut ni logam. Ketiga bungut dah. Ya, boy. Seru pangang, seru tunu. Nya nundek gelah. Yang Kan nunak suci. sekali-sekali. Ya. Sekali aja gelah. Ha, tak usah lah yang. Kuak ketang bulu. Tak usah nyang. Joko Dewa pacah kadi anak alet. Pangtaen masih gelah megonyakan paman. Negane disubane kepikayan ben gelah. Dadi melet gelah ngimbuhin buka winayan pamane to paman. Terus lah. Suara apa tuh? Sing suara apa bodoh? Artinya kekene tuh. Antiang nyegelah paman itu di jalan bet ngandang paman. Antiang kamu jang? Ah, suara apa tuh? Suara bungut bojong-bojong nenenan. Oh si putih. Patah si putih. Paman. Salehang paman ini jani pangkene bendelah. Daging dipisan sapu niki dua gong. Sejeroning bacang ampi yang menyantuk Dewa saking puri niki. Ngiring sani mangken, numardiang sani kuasani ngeraja pisuno. Cocok. Yen inakan titiang kadi mesabatan. Titiang mana nyabat ipun mesah mangga ipun nang sakit kiwanten titiang ngilih limo mangga nenten titiang ke kantenang sapdika. Paman Agung. Sajan paman ngewinayu. Dinane jani mejalan paman. Mapan kalah melah kepikayan ben gelah. Sakewale, ritat kalau paman dakanya lanang winayu, yakna paman. Dat lemon, pangseng paman pancebaya ni baken, paman kena gelah masih bakal kena paman. Patut pisan aku, suk semua titiang. Belum mau cukup orang puri. Belah paman. Ya. Ni madan unuk pingit. Ke wala seleh pencai lacur cima kena dua. Bersam. Jangan bilang siapa-siapa. Nah. Dibudak, dijilat, rahasia kan? Nah. Jangan bilang siapa-siapa. Rahasia. Jag bragat ngitung ngelelek-lelekan cai. Ya. Lain suku madan petang mubah ngerti kalau. Bener bakal jumuduk mari pekoloman di dana Kiagong bakal nuti rupa ngelekas di dani. Terus. Jika bertugas menang, nyen liwat ai, saya mau sawah. Terus. Adanya kok. Jalan Asaduddin di Joni kok. Yang ada nama Jalan Asaduddin. Jika berangkat ngaduk-ngaduk satakan. Anak ngaris ke cendadin gol cai. Yang wake. Terus. Ya, terakhir yang lepate sakano. Aduh, apa penadian mungkin jadi? Mai bang tawang pikeken.
tumen suwung dipuri. Iyan kayun-kayunin purine rasa-rasa kena penangkap berasa. Awenan parakan pengabeh linggih sing ada bani tangkel mai kepuri. Iyan depan teh ni subuh. Parakan pengabeh linggih mekejang subuh sido pada napak. Ni tekan kerabi sing masih ada tangkel. Pemekas rabi ni cenikan teh. Biasanya sembangan subuh ngatur orang wedang ke pekoloman neklan petengahi konden masih metangi. Adi jaga lagi dewa. Adi. Dayanan beli supaya dewa kesiap. Nah kengken tadi jeglensan rasa semita nih dewa nih. Iya namun teh jegege, iya namun teh manis nya adong kejegegan kelawan sebong. Iyan kayu dan beli kengken cara wayang golek ini dewa misi mengkal nak kengken sudah ini. Jegege yang beli. Jegege dewa. Manis. Yang sampun beli raben beline jegeg manis. Man? Nang udiang titiang wentan di doren jet beline sing tau nang beli titiang. Dewa ada doren beline. Iya. Kemudian tadi dewa menang. Yang dibipu anak kadang mau wangsil dewa beli titiang utuk pemargen beli tumben tadi dewa jak menang gini. Ya. Dewa menang gitu. Mana titiang sapu niki? Ayo nih dewa. Riantukan pemargen beline kegesuan sekadina kepung maling. Mana titiang mang danining menawi beli jaga lunga kijel ni ketawinan titiang tan megeluran. Kemudian tadi dewa tandro. Beli sang nato ratu ang aworak murdaneng jagat sinu di publik ke bos. Beli tedon sing adelen pacar nuriksain panjak ijo kada ni dewa. Beli gagesuan memarga. Jaga nedonin panjang. Bener. Beli agong. Pemeriki pemargine jaga nedonin panjang. Yani kita kadang margi jaga ke gedong madon titiang. Yani yuki beli jaga nedonin panjang kadang mereka margine ke jabut. Lagotan titiang lengoh. Lagotan titiang iya. Dan titiang olek-olek. Dan titiang olek-olek. Nang menang malu dewa. Dobe ni dewa nyamatang unduk madon ni dewa ni. Iyan madon ni dewa tosak maku barang bangko bos yang ada gaya no bin. Mekas tresnan lidah ke dewa jani. Ijo ben beli ngali. Beli. Kengken. Iyan madon di tiang nikah barang bangka nge. Bener. Mangken. Oh kengken. Iyan madon di tiang barang bangka di tiang mah ajak mangken nih. Kayu ni dewa nang udian. Di tiang ajak mau kolom beli. Wih. Beli. Sing dadi. Ada standados. Ngaleh malu diwasa nih madan melah pendan ada diwasa melah itu malu udah dibeli kelawan dewa mau kolom. Aduh beli ampun ngalih diwasa beli. Kayu nih dewa. Aduh beli. Kengken. Ampun tentahan. Weh. Nawang lak tekining banyak apa kerasa mesti tentahan ini. Banyak kunen lekin yang coba kena hedot. Beli diolah si coba beli di yang yukti nih kita tentahan beli. Kang Wang malu madeng-adengan nah. Main unas malah kita geng. Apa nih sanang tunas si dewa? Yang lenan kan kita tunas si dewa apa? Kalau si dewa rasang si do bila kar ngisirin kayu di dewa nih. Kan unas napi-napi. Mana pun itu tunas si dewa apa nih? Ini kan unas malah kaceritan beli. Ye. Beli. Diolah si coba beli. Yang nungguin dewa makacerat sinawang lak. Apa tunas itu? Titiang mah dua kacerotan. Weh, rak, nang bay. Pak Sakir kawin. Kijel. Weh, rak. Cara Donald bebek kok gitu. Hai, jeneng. Banyak sih. Ngawak, saya tangkel mah ya. Nyen saya ngutus pas dia tangkel dia jangan lah.
Manang titiang wenten pijo napi kecerat mekecret titiang icen kacrot. Cai dadi apa dinira? Dados parakan titiang. Oh dadi parakan. Inggih. Yang merasa kan dewek tidak diparakan ngangon bener pertia sesananing parakan tingkah hingga itu ring sangbuh pulaku luwih wawalangan tinebah dening pengingoning warna bu. Dong awak-awak cai tangkil meja cengkelah yang sing ada putusan. Inggih. Manang titiang wenten napi ya sapunika. Yang bener dadi parakan dipuri nek bener cai ngayah. Inggih titiang lusut pamit. Tau tang kepuri. Adi jaga dewa. Titiang. Menang malu dewa sayang. Sayang mangkin beli. Ne jani mo dewa sedang mo kolam. Yang kanti lantas beli uyut lawan dewa. Nyanan metangi mo dewa ne beli siman macandok lawan dewa. Menang malu dewa. Liago. Mau aku metangi. Tayang. Dong udah dadas beli rauh meriki beli. Oh. Malah jebas uning madon titiang. Mujang beli. Pasti kebeli pacang keduken. Mujang Mang nenen tadwit sangkaning niki titiang merebat ngajak madon titiang. beli kadang Lugro beli. Sampuna. Sampuna ngeremisi kian titiang. Sampuna. Sampuna. Bean rapi kita hadok jireng di pukolaman Melang dewa cingak ke Banu. Yes, jadi aja ke. Pas awal ya. Aduh, beli celaka beli. Aduh. Celaka kengken? Celaka beli. Apa nih sanang singakin dewa apa? Beli. Ipaman murah mekebles saking kedongan raben beli nih biago. Ipaman murah? Ini. Kemudian tumben jani murah bani melaksana tanpa patut para pekirin linggih lah. Dan kemana tuh? Yang depan tenis kuliwat kondentain apu be yang akar ke gedongan kadirasa nincap puri gedongan sing tain bani ya. Dan kemana tuh kita? Lama. Bang beli dah kadat asa ke pekolaman mau idewo deh. Ini sudah tidak ada. Sekarang bolos beset ke sana. Nak kengken ida. Kan kemana hendak di tiang aku? Alon-alon nak beli aku. Ida meraga istri kan yang beli. Ini. Iuk dikagiat sikian di tiang Ratu beli aku. Dong udah ada dosa beli ngoros sikian di tiang. Napi iwang di tiang beli. Inarang nikahin sikian titiang. Mang nenek pasti ke titiang uning. Reng dijel kirang titiang. Iwang titiang ngadrang ayah ringangan beli beli. Engken? Dijo iwang titiang ngadrang ayah kini angan beli. Mirip si kenung penjing rasang kengken semitan wakil di pelangan jani. Iuk dinentan kemana untuk titiang durosang beli mau bahas beli. Turmanen sing cido panjang rasang kengken peleh di ukodannya ini awenan wake sahasanya macam di pemulasan konden rasa liwat apak-apakan base tekining tingkahnya ini nyen kerajak meliang-liang di gedongan nyen kerajak mendeman-deman Makito kedek titiang beli miragi runtuh paucanan bini asapun di kering sikian titiang malih tanro mataken parinde kane punika nego mandireng titiang makala mireng kering gedongan boyo jetios wantahangan bline beli saneng reremi sikian titiang beli ne ajaknya di pekolaman gumanti patut pisang melang malu ngemelang bungutnya ini doyalah rasanya ngemelang bungut termaneng mesebang manis nyen sekarang nyebok nyen kerajaan di pokok lama sampun pasti ke antuk titiang
Wantah beli sana ring di tiang. Beli sana ngerami sekian di tiang beli. Bos sekali wasin nyai beli aja ini tuh kalaman. Sampun pasti ke. Pasti plebat cik. Nawak titian wako. Dados jak wiroso Joko Dewa Rengiari. Nabi siset Hidayari wako. Sekalo kelawan sekalo bakti ini marap tekin wake. Kumandi patut pisan. Dia nunduk bakti ini utama mulu sanang buatan kuala yang bakti ini mulu wake tak terima lagi cek. Alon-alon menang dewa sayang, menang sayang. Kelesen sayang. Hei, Iwasin. Apaan nyai jengahin pejalan wake dot jengahin pejalannya. Oleh mah. Do pesan nyai nutuk pejalan wake ke puri. Iar kanti nyai nincap datal puri. Seng bongan unen puri lakar bes-bes ukuran nyai. Yang buni kira ben beli. Beli. I dewa. Jangan kolom. Mangken. Benar. Ngereng beli. Yang sarang. Sapuniki sikianti reng dijominap kirang pangobaktin na mangkin tidiang mangin sapuniki dan udah dada serta do benyol reng sikianti Ratu Haji Agung Suryanen puniki putran Haji Neji Ren dijaminap kirang kerten yasanati Ngarti sukyati Mawastusan mangkin puniki titiang mangin sapuniki Yeneng yukti Haji sayang reng sikian titiang di Sampun ang sedo ke mantan nelingang Elenang titiang puniki putra Haji Nawak. Dia. Eling-eling ngangan Kodewo nak dia. Adi anak alit leng margine nangis. Sampun diudo sareng menyane malih sampun. Dia. Sampun nabi. Dong udiang kene dadi madudog-dudog lacur kelai mama. Yen amon iki sampun picani dos Sang Widi Waso nabi malih. Asing tinakang kelah dini diburi kasengewang pele. Nejane gelah kasih sepang dini diburi mama. Sisipang sampun nabi. Gelah kasengewang nyolong semaro dini diburi. Amat nistan gelah nejani mama. Nawak sira maosang Kodewo nyolong semaro menyane napi do aku. Udah beli agung di maosang. Kodewo tan sampun pawikan. Ide aku yang saneng lingsir ang sampun yusan idoe. Yen ucap yen sampun lingsir balik adi anak alit. Yen nika pacang kegahan Kodewo dan serahino Kodewo pacang muklebat ning puri. Dengo diang dadi paman matur buka gitu marap kening.
Dikengkene gelas sing nguku paman. Basa kala itu murdan yang jagat tidak beli agung ni mau sang kelah buku kita. Apa keseng patut kelah nguku? Patut ditiang dan misalah dengan kodewo kewandan. Yen dados tunas ditiang mangdo kadi mepetat. Kasar untuk ditiang majarang sekadi mesabuk. Ngiring ulah kang akidek pikayone. Mangdo sampun nang serahino biudo ring puri. Dan nyalet kayong kodewo panggil kena untuk petak janone. Niko kematan nikah itu sampun banget sungsut kodewo. Wena ngawen ang sakit kayun gelap. Tapi male napi. Kewala gelama pangide kapen pako dan pamane. Disubane gelan nundorang unok kelah ini paman. Nggih. Dapasanyen paman lakar salah tampi. Sampunang sumonio ring ditiang. Sampunang makebangan bedah kangen ike. Menawi alo kayu becek kaon kordewo sane meduwe yang sane medebe nikah ratu nikah napi. Ide beli agung mau sang paman. Nggih. Ne ajaglah nyolong semaro sing jadon. Siro. Dua poko dan pamane paman. Dong ide iraka mau sang titiang sane ngiring kodewo nyolong semaro ratu. Jaji peng gambone sama. Yen perah titiang matur yang ajang somah titiang penyuwan kodewo yang karang kepadengan. Asase sampun jangkut-jangkut di dia. Nika ada orang titiang ning kodewo sapuniki mangke nantuk budal kodewo titiang ngiring. Titiang pacang matur paungu ring ide iraka. Tani paman lakar matur. Tungtiang nenten mau balik ya titiang dan matur kayo ning ide sayu akti titiang melaksana kali pernikahan ide. Yen saja kita buka atur pamane. Nggih. Landegat yang jalan paman. Ngiring kodewo ngiring. Hijau aja. Ke padang galak ngale kamar. Sing wake sing menyet. Kapan bikas ya tertingkah pengapih marap purine. Mau kadi ngurah nejani. Ni subuh kawis taro rao sango. Kerobak menjalan, resa dino-dino gawen cine ngebet tengtal, meki diang tutur, meki diang kebisan kenya mau berayone. Tekan yang teko, araos kelawan pelaksana memimpat. Ni patut cakop lima sungsong ajak kejak, mekadi linge hidana kiagong. Do ajak cuma jele pola, nyolong semaro di puri, nyak mirip gegawen paseh nih. Nama kem takon. Kone cai ke raos wanen dini. Tunggiang ben misi nagih ngelingkung. Jak ede nang wanene diadiason diajang panjang. Mekenah bener mediman, mesap-sap, medop-dop, melalong, dong laut tang tua. Nah. Weh. Tumen tepuk nyamone ratu. Aeng sigokne nyatu. Diman sep-sep lalungin gitu. Nyen tunian beli tiang nyep-sep diman lalungin. Mitran cini nyen buen. Benar nyen. Ida nak jagong ni ajak cimara di gedong. Deng baja merekak bobab dah di jelmona. Ngemudang tuak seko. Somah anak raben ida dua gong petempelang ke nyamuk. Yang mula sepalan resno beli menyamuk yang dia. Somah beli apa mai? Diok beli kal sep-sep di man diangmu. Melajak bebener nyatuona. Awana ngaman podugo le awake sangkane nyen. Kadang sangkane natak tes nunah pican itu dogong biang. Mengenang bener nyatu kengken. Kene jona. Pangde celangan bungut ken matoe. Beli bani nyamak tang tiak. Memidro ngireng itu dogong biang. Apa ada bukti, ada saksi? Nak orang bukti, nak orang saksi. Benar.
mirip si sing percaya kena os wakene. Kene lah, wakil sing awak nyengohong dipal melaksana terayu. Ada saksi nih ngenut, kengken pegawai sendiri, antot. Paman Ngurah. Ya. Yen kene de pariundukan ni paman. Sing bongang kelawan yang paman lakar memasen mati dene dipuri. Ampun nang niku kentang. Yen sampun panemayan sira kan sida antuk mendede. Ye, keken gila mata ko boe. Mata kan ngencer barong ketet. Men kena cina wakil pang meseh dari apa? Bener, ayang ke beras ang Cina mekat. Kadang nak nyumpi rupa ngale penampai kita kena ke. Ira, Keken. kau beda kan tinya tu? Yang kadi jani wicara ni inak kan wakil bukan menjalani. Ngau hang cim lali ke kerenang. Dia kau gentong angam mata ni. Ija berapa? Metolian bener kori-kori apa-apa. Nyen ada di Tanjung Bungka. Nah. Kira tu suka. Nah. Kemudian mecek nangis tekol perjani. Nah wakang titiang. Dan panggil ke titiang. Kau dewa wentan dan ngukur titiang. Taksama titiang parakan kau dewa tamat. Ini kajang titiang ngaturang semah pengasung kara. Pina keserana bakten titiang. Pina keserana pengaksaman titiang. Mangno sampunan titiang kecakra untuk ibawaan kau dewa. Bon seleg murahe memarakan ngaturang bakti kanting sap murah tekene ngelah Gusti cara gelah turmaneng di subana sido tatasan lah len rasa tangkis mua ngatur murah turmaneng kaduluran ban atur ne madano tamu walau di subane pada lektakang lah meimpas rasa atur kelawan laksanan pemane Nawak dan kemana antuk titiang dados neme mangkin ko dewa ngruntuh kang wacana sapunika. Sane sampun bakten titiang ayah titiang. Dan sare ledang ko dewa mikayonin. Reng dijo menawi kirang, reng dijo sisip sampunang makebangan bedah kangen nike. Mangde sida antuk titiang menahin ayah titiang neangan ko dewa. Nah ianane suboliwat unduk bakten ngurahe sida melah kuring gelah sangkane ngurah ngaturang pangabakti. Inge. Walau di pulangan jani mirip sing rasang paman paican gelah sujati nak gaya apa kerja mak di gedongan gaya apa kerja mak di gedongan aneh sana ngonang lah dijo murah meguru dijo melajah awenan cicing ngirak nasari kati sida bakal nyok serahang dewek tekene ukuran murah Mangkin puniki teh wicarane reng puri gumantena wenten nak muani reng gedongan itu yari gopah nak muani punika mata kan warnan kol dewa bener kayonen kol dewa ditiang sana nyuti rupa mata kan warnan kol dewa reng gedongan itu yari nyen be murah do kana kebelah di gedongan rasa tan mapi kenoh yang kol dewa nalih ditiang kol dewa sampun pawikan ditiang jatmo tamat angin kol dewa parakat salengke titiang pacang ngelarang tasdo nyuti rupa kadi rasa baca kang ana ceraka ne dan maka sami tatas aduk titiang midata dina yang kayonin boyo sampun ketah pajarang antuk petak jana baos ango ring daging puri ne sane sampun naone nyingaken mangehen sane gumati pratnya nyuti rupa ring puri dados bojok ipun sampun naone dados tangdo sampun bisa yen kadi mangken mesiloman dados montor ipun sampun mesti daya boyo sampun kolokta ipun yakong sane pratyan nyuti rupa kan nyanipun sane nyuti rupa mata kan warnan ko dewa reng gedong itu yari kemudian titiang mantan dalih ko dewa ipun nenten nyibakang ko dewa ni wakang tanah murah titiang iyan di pelangan jani lah bakal ni wakang wicara nak nunyan madan sida melah lah mau pikayon apanya kalau murah nih mulai bulan di pekoloman yati kemudian angin bengkelah pati gerapi ratu
Sapun napi menantuk titiang matur. Yan yang Kodewa tan ngege atur titiang reng sekala ngilen reng niskala. Titiang puron nyumpah kang dewek. Mangda seterah titiang tan mangokin rahayu. Yan prade titiang puron reng angan Kodewa. Kayonin rian atu. Yan aniang titiang kadi pantun reng tengah keng sawah. Wendan paksi cretong mumah dike wendan ibikul. Las taris pantone. Sapa sira nikah Kodewa neda. Napi pun ipaksi cretong. Boyo sampun kolok tak. Wantak ipun ibikul tukang teda-teda. Ngangsan lemeh cai matur tekening gelah. Liusan ngabo pertimimbo. Cutat pemutus boslah nejani. Apan gelas sing suku mesomah kelawan cicing Ratna Sari. Ngadiolas juang jok nah. Nah, jak juang. Jak juang. Aduh lihat. Dong udah dados asapun ike beli ngerundang paucan ring pengaben beli. Engke? Dados asapun ike? Nek. Sampun nampak menang pedohang giges. Semala dong udah dados las kayon beli pacar nyeram sekian. Tidak pun dikiraben beli sampun beli memargia sampun ikut sampun. Tidak nona jangan sampun. Bangtan lali depan gagate. Yen sampun Kodewa kinucap cemar letah. Sampunang nampak malering ida iraka. Kan cinga napi gamal Kodewa sap-sap ida mangda sampunang ngelalah cemar cuntakan Kodewa ring ida iraka. Menang titiang matur. Nawak. Dan bedah pengenikan Kodewa wawu duan yang kesela katok ida yari. Paman juang sapiadi jantan pengenikane. Juang dijang napi ida yari mangkin. Mulai haja ke karang kepatian. Angon somah paman. Angin di tiang soma. Bener. Yang jantan dong memadu Kodewa mangkin sarang di dia. Yang ngawak cai membedo. Jantan Kodewa sisu kemudian sapunika. Parakan Kodewa yang jago. Yen perah pangyanipun pada mangga ngantos napi malih jangkut dene kadhe rasa usod yen pangyanipun brangtingipun Kodewa kemudian mebalik ngote merang ngemudah kang rabi tatu titiang mepekeling ring Kodewa sapun napi pengenikan nakilingsir rajin matuan Kodewa sugro titiang wejah ceneng bagus ben mani yen pet ceneng mat kapene Jayayu do dini ditu selepota angap anak ajine aman apa jelekne Jayayu yang subemat atur rangsang kapene ngaji kal tampen aji mapani Jayayu mula buah pekaden aji makan wanah Kodewa reng ido yari kemudian merika petempelang tanah dorang reng ngaji matuan Kodewa ido yari Engken bane gelas subomot pangsida gelas ngaturna kena ngajung matuan gelas inge amat liang kena Ratna Sari tuh dados sapunika meh teka dia jumah ngalih penangkep manene pangsida mesulup gelas di langkangan Ratna Sari nen malu sepakat gelas iya nina gelas cara penganggo di subowe set pesranting gelas ngaturang ratu duakne iya gong ngomong itu dua gong lingsir awanang wikan Kodewa menika sapun api dan becek dan patut waliang ido yari aniang Kodewa kadi pengange sampun seset pesrandeng sampun wek endan bener sugro dijang nunasa awanang seset pesrandeng awanang wek ido yari sira saneng wek ka ngajar dawak pengambilan Kodewa kadi pajat runo-runo makin berbulan madu kendan abulan pitong dino Kodewa ta medal-medal awanang dodar we ido yari boyo Kodewa sane nganti
Wek ido yari patut kode warsa, rentila kan alam kode warsa. Siap. Pangliusan cai matur. Marane pasida purna kayon kelas cutak kelas tandrimo. Pemutus os kelas mekajai. Kita suka mah para kacai. Kat. Cocok. Maman. Ya. Hitungan cicen rada sari pangadega kedekan gumi. Uput antuk itu yang melungoh yang puri. Ragat. Iya. Yang dia Dong subuwet sangkaning paman mo belopati maraka peninggal. Nejani paman ketut. sampunang niku pacang kayunena. Suwa darman titiang abeh kido irako. Pange ke titiang pemargen ido dan patut. Awanang titiang aturan janu winungu. Arse tan arse tan edang itu. Titiang waluyo prapot atudu agung. Doke titiang mangan arse idelake merabotan titiang ayah. Makin kapi kayun titiang sampun pundul awanang wanak ido ngangen titiang. Ledangan titiang Dah. Ngancan liu cinyado. Ngancan mekelo ciklincak-klincak dini sepenuh mata noken oleh go bancai deh mekan. apa pedang bo? Mekan. Nyen orang ci mekan. Cai munak batu pergi. Nen. Nyangsan nyicing singal polon becar lutung meganong bangkai ditunduk lagi ketenas. Kai tundong bo. Nah, Kai metakon malu keni boy bau li dijo. Kian seng ada menyani do dua gong biang. Numpangin perahu syarat natat polon bene seng ada ibo dini. Aman apa sikot benak bene seng ada nak matotang. Ibu nempi nunong kai ne kumpi buyut kene lekat ini di sini demi bo. Ubuan tunu ibo we. Kai kal mekat. Kalau di ibo salah tampi. Kai mekat sing julian ibo. Kai ulat teken ida nak agong ni ucap guru wisesa di bumi ne. Yang depan ke jelemo mau gobo aman ibo. Depan besek kadua kadirasa lebihan ibo kena dasa. Mekebar nyinang kebisaan bene ngeneh papan bene soang api kayak sing mekat. Mapak ibo. Awak tekia kupak gede nang krecet nang cara bebek cungeh. Yang kayak sing mekat ibo kang ngengken ngadak kang hujan angin. Deket tua bungutnya cara sampi ngadak encah. Sekonden kai mekat kai mau besana. Yang cara meceki marang ngebah cekiane ibo bangkai rajo malwa. Dumada kai dorean soicane no ken widie. Tekar ke pipes nya meseplang dicawat bener ketelahang kai pangcara bojok mekembuh polon bener. dong dua pentes cai inakang pejalan cai ne. Inakang cai cara mau pelalian meceki kadijani gitu. Gagisian kini dadi bobotoh lacor. Dadi bobotoh ceki pipes tongosan bragat hilang. Ngelah cicarian ngilet raosan cai bragat bangke. Wake nih ngenen, wake nih menang bragat. Cara kesinoman yen ibu konde nampi giliran sebak-sebak ibu ngerakah. Kewalo yen ben mani yen ibu nampi giliran yen senyat ya mataan bone mesuang ya mata gede itu tandang laran bone nah. Satu dua gong biang. Panas paro kadirasa puntut di tiang pacang metinakan ngenyak yang natar dulu. Mana sampun ang pican ko dewa makan dia lumpur di tiang lempuri. Dedangan di tiang mau pamit dengan ko dewa. Kemudian kene dari paman mandu. Aku nak. Dan yang jadi paman lakar nilar pako dan gelap. Yang lakar melanin geladin di paman. Pas makang sekala makajangnya kelanya kang tinggi di pulau. Kedek sang miragi sang ningah ang pengnikahan ko dewa. Awanang ko dewa merabian meriki. Siro sana nyarongen. Siro ngajakan siro ngonggo ka.
Boyo sangkane ngarsan kok dewa ngeraga. Ardo nareswari kok dewa kinjak. Sat maka tedong jagat kekerap jagat. Halo ayu kes panas. Disapun api rauheng larepati patut ngeraga kok dewa ngemakenin. Ledangan tijang pamit patu ledang. Tete! Paman Lurah. Tete! Oyong paman ini paman. Ya dia sun belen gelan dong pako dan paman. Kelapa bang ide? Oyong paman di Sampunang salit arse. Boyo nyeti tiang mungalen bakti. Antuk kewentanane sana nenten ngweken di tiang suwe ngayak teng kodewo. Mangken pungal kutong di tiang ngayak. Dumadak suwejo widine. Numides di tiang wekasan. Nyurwadi kodewo wong ungkuran kemerja pada. Iring kalau irike lanturang bakti asya kodewo di tiang. Melinggih kodewo di tiang. Nah, kayak numides seben memitro. Nu kijap-kijap ini tungdiang senudong. Oh, penuh menggantung-gantung, merawat-rawat kesugihan purine konen telah pening ampelang bakal bangi murah pangado ajak meliang-liang. Dong misi ngetelang yeh mata. Nang wakil dakon, yeh matan apa deh? Yeh matan bangkong buang. Kebatak mirip sensida benai, nanang genit nyai mawen pepatih nyai najak nyolong semaro, sundal penaya nyai. Hah? Nelek matane nelek? Wanen. Wanen. Misi mekecuh kadena abet bon poste karbet banong. Bengong saja wake. Napoken pelaksanaan jadi mereka peneng wake bas kaliwat wanen saja jadi. Ah, bani rumasan jadi cai ketitah yang ide beli agung. Domamanan cai bani menyanyai kapeneng wake. Kewala di subanet laktak natakang wake. Uli kijapan matan jadi kada benwa narko. Ada gelah buka kene. Ada biodo dipuri mula wit sangkan yang cai ngelakan kane. Mapan cairi kapeneng wake. Cai ngelagusti. Sing pato sayang nih do biagong. Dini lantas pesuk kenah jadi ne boyo-boyo. Uli kengken jaban cai. Bang Presiden wake megediu yang dipuri. Bang Presiden cai kelawan yang gusten cai nguasa yang puri nih dini. Kekanya cai nih. Kewalau wake nawang. Buena senjo wake doke nawang. Banyak kadini mekejang subuh nawang. Yen sing mulu ulian. Tebal sabuk pengeliakan gusten cai nih. Duh kapan ide beliagung tanelen kapan yang rago. Tanelen kapan yang puri. Ne pernah kasengong peleh, ne peleh kasengong pernah. Doyan kene perlaksanaan jadi amada nistan jadi di manusia. Pentes, lamis bungut sundal penayang emang pedel. Ya nina wake kadijani ukodnya ini kengken cari semangat. Kenyir jetnya ini bungutnya nih intang tur maning nyakitin kuping tampi wake. Kengken? Salah tampi. Kebatak wake nyatu kasar salah tampi. Nang mekenoh nyai panglah. Ni ada jarak macan ini nyen, yagong ini nyen. Wake sadelen mulut wah musuh kalilirannya ini. Apa lantas kodak ada wake nyerita pangaluh sesama musuh sejabang ini mulut patut tampi cicia. Apa ya amah-amah patih agong ni?
Gusti, dan merasa Gusti sedino-dino Gusti nunas ajengan, nunas jina, disampune kumis Gusti nyempang, caro kaon lampet, masa orang perempuan diinjak-injak. Kalau memang lu sakti bukan tandingannya orang perempuan. Kalau memang hebat silakan, Olimpil lawan Duang Rondo den. Paman Ogan. Iya. Mula sekan kenapa malakar mo belum marakapin ng lah paman. Melinggi. Kiwalayan niya no. Melinggi. Nang diang cingembos baju. Ongkap. Panak lubuk cai. Panak bebayi Yen mula saja cepat wirang kapan cicing ne. Di pesubanin cina ke papas wake sengpang balu kita cina. Wake sama kira. Dong pedang iban ini kadang kenat ini wirang kapan ukot di sebuah madan lain. Paman aku. Di subane kayon-kayon dan gelah paman. Nemirep subah pada lacur gelah. Yan yang paman dua olah para kapen yang gelah. Dia gelah sakit ini paman ragatan lah. Mati yang pokok dan lain-lain. Maro nyi tahun kapiring dewek lacur. Mau yang wake sebuah melet mau pengelep kapiring nyai. Diganti nyi nempokin ni madan suka. Gejer-gejer bates ni kedek nyi ketunun kanti kedek nyai. Aleh hantas sebut yeh ni mata ni kalpesu tu patut kedah nyai. Nah, mati ya tageh nyai. Mulene diantos-antos make raos di mana ni madan kasih rahasia. Nakal kencen itu kan ini. Paman yang coba gelang-gelang beli matiang gelang paman. Pun wenten bawa sidana. Mau yang matiang baruan. Napi matiang. Bayang ngalang bangkau des deh. Ngablak kan ke garotak nyananyan. Jak barang. Jak barang. Jak. Nak kencen kena sini deh. Jak kalang. Ya. Siro ngedang niku ora. Ni alih. Apun alih. Nana rago lah ini. Lupa budar. Baru bedik budok. Maya jelema ingat prak kadedal belas. Kelah. Kene yang ngajana budo, pang biso budo. Yang ngajana ingat. Tok. Asik.
Kalau gelam ini ukur di dewek pana kemuani pedidian yang ini lutang milu karbudohnya dengan playbandnya. Awas, berpidan di ngecek kaselelegang. Cokor Dewa Ratu Agung duaning kadi punika mangrane becik antuk didiang terus sang linggit sian didiang Ratu Agung. Ayo didiang Suksema saja gelah nampen buat aku. Saji syarat dijani kayun gelah lakar mewiras kelawaning di kiringan ratu. Inggih ning asal punika iring lurus sang Ratu Agung. Tan penede bunga tani ngangi rasa yang gelah kayun gelah. Ada nih gelah dini di pesraman kailing bandit. Ngiringang pemargani dan akiling siri de yang pegang. Buenene sangat yang on gelah anget di sejeroning kayun di. Parine kanapi menawi punika Ratu Agung. Suecani dan akiling siri. Sayang ide yang begawan meputra kapining gelah tan mari saja di. Rasa sing sideban gelah lakar nampu nyuwun suecani dan kapining gelah. Ratu Agung istri dados medaging pisan sekadi wecanan paluh Cokor Dewa punika Ratu Agung. Napi malih ring paluh Cokor Dewa ditiang pinaka penyeruan ida taler kalintang kasayangan pisan Ratu Agung. Sumaleri sampun manah-manah ditiang wendane denake diksi rasa punika ring paluh Cokor Dewa repit sangkaning paluh Cokor Dewa kalintang pawikan pisan ngelarang sanemuasda seputrane punika Ratu Agung tuasa. Yen dadi depan gelang meragan inggih sapunapang sedados sida metimpang saja suwetani dan akelingsir kelawaning bakti gelang inggih patut asapunika Ratu Agung. Kasugro Ratu Agung. Parakan lene Ratu Agung. Itu mesti benar. Menah kengken Sudah iring ida melali-lali. Duaning wenten putus sedo anak lingsir mangdo puluh cukup lima pangkil nih aja gitu. Menawi wenten bebaos ada pancang ketiga ring kalau mau cukup lewat. Iya neng kita sedang melaut saja mama. Kan pada mendadak kan. Sedurung runduh tanah dua ring siang. Surya nendrian sembah pangubahkan dan yang berkira. Sembah itu. tanpa kenapa kita lagi istirahat Bang. Lagu Beri sabu medali itu anak kalingsir ya linar kamu yang dia. Waluyo itu begawan orang pasti. Apa nuwit di wedo peragaan montas terus armon rezeki ini pasti nikmati yang merek suka di cangeran catur wedo nama jantan dari semua bau duit lah. Sing sandang sing paman besangat amuji mama. Apan jele kelawanin melah nyen kesenengong melah masih tua ragan mah. Jadi hanya dulu ide ya anak sabun tampak. Ingin yang rakyat. Sehana neng pebelajarannya ada di rakan. Sub
Subetlah lima kang mimi kapinang. Kadirasa sing nu ada mesis, sing nu nekat nang amat. Dadi melang. Mumpung nejane nu segar bayun mimi. Lakan mererasan lawan. Nyenau. Benyo lidah sang yang pramekawi. Jani mimiman mererasan kelawan yang rakyat. Saget dan jebos memang alay kagak ceria. Ratu yang pegang. Sampun nangurun-rang wacana sapuni kereng sikian. Ajre yang kelintang doneng rumah sedit yang nampak kalian. Iya neng dados lungsurang titiang. Mang desi deka yang kawekas titiang iringang ratu yang begawan diri kiring pesam. Lagu, sanang elingang bau tanah itu anak kelincir. Sironya nuning, sakit bejang malah kali raino lebar kadiangan itu sironya pacangan toset. Elingang pisan. Mirip neng sapi anak. Parinikan api ratu yang begawan. Manusia lekat mai kemerjeman. Makejang subang berkalan. Paundokan ut peti. Setiti muang. Lekat hidup mati dari manusia sing dari pasar. Awinan buka kita. Melat memene keliwa. Ngelah meme piana kabesek buka itu. Sat maka yang meme bunga nata dini di pesraman. Yen dadi teba. Pangsi deja kayang kawakas nemune. Apa nih raga hidup? Buka mejalan. Sapu nabi punikoran yang kawan. Lantang margane lakartun. Tur maneng belek pesan. Nejani sanang bete mepepinang. Kengken bete mejalan di margane ne belek. Pangsing idewekan di labu. Bensik. Sapu nabi. Ceneng nejani subuh ke bawah sebisa. Dedem metang pesan kebisan ni dewan. Rare sapu napi yang titiang ratu yang begang. Lima kang kapinangnya mau beraya jam. Apa na mungkin ya dua gitu. Mungkin ya pradnya nih ngomong bu. Yen sing kebarengan ban panyak-panyak nih beli. Cening sing idang wangun jagat cening. Bang sida sumai kapinang panegara lena. Utawi ngidang turis manca negara ni mai mesesanyan ke penegara ni. Ide senakar ngidang dompat ratu yang begang. Ya dia suabot dengan kematian tupit yang lungsur daging hatinya anu duwering sikian. Kiwanten sampunang semen. Sesida-sidanan tupitnya. Yang pacangut sayang dewek nagingin kayun duwering sikian. Bebesik nih. Ini sampun api mandi. De pesan ceneng punya kapinang kowiri. De ceneng sumbung kapinang pepelajang. Tetap anap amreh subtrep tinggi negara. Ya nunu ketong hidang ceneng nyalanang mekejar. Si duga-duga benar. Sinah panyak-panyak cenengnya sungkem kapinang tinggi. Wantah medaging. Sangat ngawerat patut kabeh dening. Banyak. Sat mako puliko-lingo kelawan Yoni to. Ane jani kini senbah. Gaginane ngetang kemo iringang kededamanan pianak ini. Ngale bunga pangada ngon nyuri sewana be manis semangat. Kewale dang sap mereresek sing endah diungkol-ungkol itu di samping tugune apan kaliwat tenget saja dulu. Ratu yang begawang. Bang yang tiang pacang iringan ide anak. Lungo mereka kau diana. Terus sang lungo di pesraman ratu yang begawang. Terus. Pamatan. Itu yang pamit, Riyep. Oh pamit dijam nih. Ngiring itu anak lingsir di pesucian. Beli paling dua ke milih gegaen. Kami pesucian jeng iringan ide Bukan melajang ngeleneng. Nangudian paman melajang lening. kalau di mangku. Pas tadi pengabis yang nawang ngeleneng, repot. Oh gitu, nana lautang di lautang. Ayo ya. Bang dengalan saja gede sangyang pas sekarang di pantai. Nana jangan pada mendap-dapan kuliah. Ini ngataku itu. Ini tulisan.
Iwasin. Apa nih? Ide dane nyamo berayone. Makejang pada ngenah ini. Pul sinagul kidong layur. Dodo lunak do madegapul. Ancak bunut, ancak sore. Blak ibu mut benyo tomplok toke. Gede ngapu mentom benyo tomplok toke. Ada Ini raga mau bunuh, mau pupul. Kita kokoh tingkatkan persatuan dan kesatuan. Apa buen suwut ngelaksanang pemilu. Oh gitu. Pangseng ulian pemilu raga pecah, rengat bermasyarakat. Mau nyamo beraya. Oh. Pul sinagule angon gegelaran. Udong kedo artin kok. No. Pol sinagul kidong layur. Kiraga generasi penerus ngelanturang kengke nuger agamone. Agamone angon pedoman. Mapan agamone sing ngitung kalah menang. Agamoe. Tujuan agama ini mok sartam jagat ditaya ce iti dharma. Artinya damai di hati, damai di akhirat. Gitu artinya retona. Yen si ajak cang ngodok agat ngeluat dengan matakon. Mendoi cak sing nawang nih cia di blog nih. Tong duga ben belok uluk-uluk. Aja nih mau takon sing. Nek ciboman surat edaran. Surat apa nih? Ulang tahun. Ulang tahun. Di Banjar Adat. Nak undian kok nih? Sekotruno ngai perlombaan. Perlombaan apa nih? Ye, ada tebak tepat. Tebak tepat. Tebak tepat tingkat anak-anak, tingkat remaja tua. Remaja tua, robrok tuh. One masuk bolong remaja tua ci. Oh cang milu nih. Oh, cang milu. Tebak tepat dari itu. Tebak tepat. Nah bedan kau itu. Hileng jani latihan mau mungkin bulan Agustus ini. Nah. Aliang bandongos. Nah. Saudara pemirsa dan saudara penonton sekalian yang kami cintai. Hadir di depan Anda dua regu peserta tebak tepat pada malam hari ini. Legu malaria aja legu. Hadir legu ranci. Ragu. Regu orang. Sebelum acara dimulai, diadakan perkenalan dari masing-masing regu. Pertama, regu A dengan juru bicara Gingsir. Di sebelah kiri saya penonton, di sebelah kanan kosong, di sebelah muka penonton, di sebelah belakang kosong. Regu M. Yeay. Adik regu M lakono. Apa? Regu B ci sud AB. Regu B celeng, B gulek. Tadi bela lekle kan ada orang si maman. Cina ni nak. Abjad urut ngabjad AB. Regu B cai. Regu B. Panggantang cang toleh si kamu. Regu B. Juru bicara. Regu B juru bicara. Regu B. Regu bicara dan sini. Regu B juru bicara dan sini. Yeah. Regu bicara gangsar. Regu B. Juru bicara gangsar. Regu B juru bicara gangsar. Apa orang cang ni? Sebelah kiri. Di sebelah kiri saya adalah Gingsir. Di sebelah kanan saya adalah Skangong. Dan di sebelah Bobin. Belakang muka. Sakit nat. Kepada regu A dan regu B dipersilakan memencet belnya masing-masing. Adik kita munyin bel sini. Haki suwa. Kencang itu kencang yang munin pelek. Gitu. Nah, pertanyaan dimulai. Siap. Regu A melemparkan pertanyaan kepada regu B. Nah, ada seekor binatang
kalau nama binatang itu dipotong dan dipotong kepala dan ekornya, maka nama binatang itu berubah menjadi nama buah-buahan. Binatang apakah itu dan buah apakah itu? Ada seekor binatang, kepalanya dipotong dengan ekornya. Akhirnya binatang itu mati. Mati. Menjadi nama buah-buahan. Menjadi nama buah-buahan. Binatang apakah itu dan buah apakah yang dimaksud? Binatang itu adalah binatang Binatang yang dimaksud adalah binatang kanguru. Kengken tuh. Kepalanya huruf K dan ekornya huruf U dipotong, maka menjadi buah yang dimaksud adalah buah anggur. Tepuk tangan penonton yang meriah. Oh, artinya binatang itu binatang kanguru. Oh. Dan ketep nasnya jadi ikutin berarti nama buah anggur. Oh. Oke, tuh. Coba angin yang pisan samput gamang. Ya ada kalung. Beluang kada sini. Kadencang wacanya jemaah ben no. Odo kalau si bungkat. Oh, baru kecok ino lantas. Baru kecok yo kecok matacan nengeng meneh. Apane tepuk sih? Lanane cenik. Losor biu. Ane ngelahang cenik. Losor biu kadang dono. Ping peno si kecok ino. Benang wis yo kecok kok ben kedak mataca gitu. Biyen tepuk inci. Bocah lanane wek iki. Di jan we. Di apane we? Di sampean bikang nih we. We anane Busan mesaput. Nggih. Jani adi melalui ijo saput e. Juang kok. Nggih. Nak dong ambon nek Wis juang nih tempat dia. Itu napa? Jangan jang. Riko. Sing tawang blinggih dong. Penjepnya kok kena belinya he. Nggih. Hoi. Macam-macam rakone bani nyemak seperti ini. Yang rakon serang semut, beliang rakon semut. Aduh. Awak mau swako alus sangat ngeraos. Dengkak pedengkik alus sang ngeraos. Weh. Wes
Biar halus kan sing sembunyi kan. Tadi Ci sing raos. Oh, Ci ngomong. Nah, samput titiang jero dingin awak titiang. Wah, merdeka bulun mata nih. Kemana? Nah, kolok. Arah. Kolok. Ini pun ada nih nak bungkung tawang. Nih, Jero anak lanang sarung yang yen kan dia hiwangan tok titiang narko. Menawi jero puniki saking dong. Aduh, titiang saking doh jero. Kantut negakin gerak yang. Menjalan mana John? oh enggak drak atas miki. Yen ing sapunika pantas jero tanuning ring ugar-ugar titiang riki. Kenapa? Napi super doy Riki. Mangga jero pawikan nggih. Nih, Napi jesane wenten riki. Tiang ning lahang jero. aduh. Sapot titiang wendan. Ragone ngamel. Apa ni ada? Makin tiang ada telu wendan Riki. Sing ayo. Ada jelema cap dongkang. Si jelema lengah sing cap dongkang bentuknya cara dongkang bahasa bengkang loh. Oh bentuk jenah. Jagur nasne beli. Jagur nasne mau sedang beli anteng nasne anteng ayo beli anteng. Ya tuh berpikir mana bedek. Jagur nani. Nanti oleh jagur. Nak kena awak aja dulu non. Engken. Jadi dia manjak nasa sen gempel ya nasa. Getap berarti itu. Panak. Cang udah kon gitu ciuli di Joni. Cang lijo. Panak po tu. Ini nyaman aja nih sesuatu aja nih ngawak jai main ke tengah alam. Nyamuk. Kita ada nang ngelang. Sesuon ni tu. Nih. Adi bang lep. Sesuon sing di ni berani. Saya ni weh. Saya ni mana sesuatu bang gini kau nejang. Ini nasib jauh kan ini. Jero nak lanang. Nang apa nang gerada gruduk kan rago. Nak jakti rago we nang iki. Yen jakti rago we nang amel ampun. Polos. Polos ya benar-benar polos ya. Nak sabuk nak apa talen puncak ni? Sabuk. Nih madan sabuk. Asa omok sabuk. Sabuk mau parado. Tahun kuda berada ni. Tahun POC. Cuman peladok tidak kuno lego. Nang peta. Ni sabut sih gitu. Dia yang menaik gunung tadi. Hah? Sabut menaik gunung. Mendaki. Daki. Ada. Kerenane daki. Bapak sabut suat mak. Weh. Dena suat rumah sapot teh. Rumah ya kapal-kapal kang sendaki. Oh, mak apa-apa ya suat rumah daki begitu. Biasa ya suat rumah daki begitu. Kata rumah, ada suat rumah. Nak suat rumah daki. Kasih cow je bos ke. Kan iki. Sabuk yang je bos. Weh. Yang Nih, ujian gingsir bang, yang untung sabuk tiangnya. Ngenya buat yang nolongin rago. Angon yang nebus kepilihan yang marah bakat jemak yang saput rago. Dan ini wang menapi, menikah mencana. Ya. Mira tuh, kene lama ane suka saput itu mau tulang nyalian. Mau bagi ken we, beliang apa nak rago saput besi. Pabrik saputnya mati. Weh. Saput ini tawang ragoy. Kene ko. Ye langsung manbe. Be apa? Angore nyau saput itu. Pun namu pun. Mangkin. Sira ada nih. Ada yang mongkek. 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 Mungkin. Dah ada gede ni. Ada yang gede, ada yang ada mongkek. Jeruk. Ken. Ulang nak
raga adan malah kita yang muni kan gopo jegek. Gopo subo jegek peninggalannya kita nyelentik. Kemikan bibit kene manis. Lihat potong ini kene nyela ketat. Mungkin kadane. Adan tiang tuh kadang terkenal pedalang nanti. Boyo gitu dia ke dirasa bangkong jadi mas ria dan itu. Enggak ya. Adan. Mana bangkong padan Sri. Kulo dia Dewi ya dan itu. Saja. Sekan kulo dia Dewi. Miong dia Ratno ada. Aing luang-luang dia dan hubungannya. Oh. Aduh. Mata. Di sana rago Tapi. Bas karuan seken tiang nyaputin rago. Ngengit lagot ngentut. Aduh. Pondok istri itu. Kalau tanpa ngerasa saja jero. Dewi. Lagu te kobatnya kasar, lagu yang lijo, ngendot yang mai mau kobatnya jelek, seluruh lagu yang ngendot. Sing rago ningin, nek jegek nek ngendot. Bonen karuan nek jegek kene miik bondot ni. Ado mesti nek jegek kene berat bondot ni. Biastu kasar kene, sing teng lah bondot berat. Jero. Kom gerago ni. Mabadan jero nyengoang tiang dengan dot. Mendias guru bondot. Biasa dengan dot jero. Sekan. Bersumpah. Bani. Nek ngendot. Tiang kengken Bani. Sekan. Bersumpah. Bani. Sarang calon ini. Yang sarang pedang di jauh Bani. Kecak dua. Bani. Ani kena. Ya ngendot. Nah, ini menurut bong gitu. Jangan tuh. Wapin sabuin tiang. Mata ulia rago nyabuin tiang. Lung pas witrane. Oh, lung kejap. Bo. Weh, kejauhan nih. Iya, weh. Lah. Ayo. Oke. Itu dan manus sih. Kemudian nak kono manyus, pada sore nguap nyabuk. Pun sipah si jagas kelang tuh. Sipah apa mebo? Apa mau tuh? Belum. Panjang ide si mekong. Betul kan banyak yang ada pengalam Paling gelah si ide panjang. banyak belum enak nih. Melengak. Apa nih silapin situ? Belum nih. Kengke nasane. Kenyam nih. Tuh. Ya ni raga tuh. Ada nak ngugubat kamu nih kengkenya liang hati nih. No nyidang. Siapa namanya? Oh, si gadis itu yang sedang berdiri di situ. Ajak teluk. Hati tergoda oleh senyumannya yang manis seperti madu. Hendak berkenalan, hati merasa malu karena sing mau bulu. Tabuk keles. Yang dia mundur manis gening jerone jero. Manis geningnya bontotnya pengit. Cuma mendasar semua bulu ya. Lagi, pedaging nawagang di jangkir naik di sekarang kali. Kuli ketaler jurun salana. Kape ngajeng di yang luncur kang renal sinampun. Riantukan kadiwawu. Dados di tiang purun cacau yang jerone. Kuli ketaler banget pengulusur di tiang. Lunas pangampura riantukan sedikit di pali tiang. Ipun purun manus rike tur maneh ngenah pengange ring sor pringe. Punika mahawanan tiyang banget lunas pangampura ring irone. Sio sare punika tiang riantukan nembe mangkin mau jero niki. Melet aler tiyang manu uning yen watah letang jero niki sapusirun. Iya ning parindekan sing yang sane takenan.
wastan di tiang guman kiwan dah diam langan saya. Di tiang keputran do gede yang begawang dikiring peseraman diri asram. Dia langan sari. Kepuderan tuh yang begawang. Guman di batu. Dados sedikit wanta peseraman ya. Nasib. Puniki penyeruan di tiang. Patut mongkek saya. Puniki parakan di tiang. Iya kan. Jerohan. Mewalik ni mangkin di tiang metaken yang linggih jerohan. Mang detan iwang nala randuk di tiang mati. Jerone puniki sarang tiga sapa sirah. Tadi dia langan sari. Ngawit mangkin ada urusan mesor singih lase. Mapan beli patok ngajak dewa. Beli sang ada len putran sang ratu mawit puri sinuk ribu. Nah wastan beline Raden Jaya Balbuna. Puniki makekan. Ne parekan yo madani gingsir. Jadi gangsar. Ratu lihat. Doa neng nemi beli kantos ngelintang pergi ke peseraman. Kawiatiannya pemargan beli pacang lungo tujuh. Oh ngapten beli di sana deh. Hanya kan beli lakar lunak aja, mantuk tiang begawan. Ido enten di peseraman. Ya neng asap pun sedang benci kepisah. Ledang menjandosan intang yang parakan di yang menang dengan jelas. Reantukan di tiang menerbi parakan dan tenuning mantuk begawan. Di subanen lek tandang meme bagus mas. Loh, Ayo di tiang. Personal ada tamu kene menyampur tak. Ini bang yang nama kan di tiang. Beli. Jangan main bang. Beli malah ngerasa oleh jong. Yang kekenal bantian sinah beli kenyal bedak tur maning sido. Aduh, kacan lu. Mang benar masih bantian nang beli. Mana kau jadi gaya nang tiang kopi ada. Tadi mado kan kopi hao teh hao. Kopi kan cangkir. Ingatan do jangan no gulo. Adik kedok beli nak kencing manis. Oh. Mana yang beli gangsar apa isiin kopi nih? Apa sen kopi gitu? Ye. Kopi. Iya, dia naik. Mana sen jadi hangat kopi mata ama. Yang kedok main Jalan. Yang pamit. Mami dangdut rumah sisi perap begawan. Di tiang nunas pengampura. Riantukan pengerau di tiang kumanti jagi nyungkan si begawan. Yen sing beleh tebak. Tangkel jenenge mai ke peseraman. Langkah mas. Mantap. Tadi mau tamu pesan kepujian peninggalan. Di sedang mudane patut lakar. Apa ben sastra di koseng tera. Sekolahnya jeneng teriman mimi dadi sisi di melipatan malu jeneng. Ngeruruk pancoran sol.
Di subane ceneng tangkil je ceneng mai ke pesraman. Meme lakar ngelukat ragan ceneng pangsi. Di subane kendas. Mares ceneng dadi dadonang sang yang Haji Saraswati. Nyemunin cenengnya malam. Ini yen wantah kadis sampunika sekali tel wacana duwene. Punika pinake ugar-ugar titiang lungsur aja ini titiang Musadia bisa melaksanakan. Apa buen ceneng putran sang orang. Riwakas ceneng lakar ngisiang bumi. Bepelajane patut tunas ceneng dini di pesraman sing abesek aste beratu. Dadua aste dasa prawiten. Yen suba makajangta ingku penceneng belajar. Subat laban ceneng ada nih sandang pelajaran ceneng nih mau tamu bilis. Ini tapi pun itu. Sehingga dua janur utawi aji pemanah. Yen wantah kadis sampunika. Titiang nyuk semeyang pisan muing pesuecan Sri Begawan. Mikenen titiang aja-aja dumadak kemadik sika andok titiang nelebang maka sami punika. Mejalan ceneng pang belam-belam. Mimi kelawan semetoni deuni lakar keras titiang oleh pesraman. Nawagang nembe mangke lidang matur yeneng seneng nonton titiang melinggih Nawagang melinggih Hireng karyanin sarang-sarang mangda becek yeneng idedani sapunika antuk carane nonton malah jebos titiang pacang mau pamit. Nuna sang titiang apang banget. Hireng. Birangan ngatur titiang Nawagang. Nawagang melinggih hireng. Mangda becek. Nawagang. Titiang puniki juta utusan saking Bangli mangda becek. Titiang ngaturang pengerenan kayu di dedane. Di dedane seneng nonton titiang demen ngigel kenten. Kebebasan memang tersalur. Bos liuner sing tepukin nyen. Pada ngangon kacau cek mundur nasi. Aku udang don jebat nih. Jadi raga ngangon kacau biar enggak silau mata. Rasa penampilan seorang generasi muda. Dikene nih ulape pangsaru kacau nih ngangon. Ganteng. Kacau kurang diajar. Keseimbangan. Mulai.
karyanin. Mangda becik. Karyanin. Ijan sampun ngedangang gopo. Mulai coba si dolar pacar tahu. Ampun sembelir. Jom. Sing ngerti kan gon. Ya. Ya. Nah. Oh, dituan dia. Saya ada apa deh? Saya ada. Oh ada. Ada lah apa sih nih? Anu nih kini pesawatnya sih nggak lancar nih mon. Ada. Kalau bedik naik bis, nah melalui Kelibi nih beli baju. Ya. Inilah. Oh. Hah? Sengida. Anu repot cuman. Duh ajum anu kuranane uyut nyanyian. Oh, ngomong nelpon doh anu sembarangan nelpon lah. Oh, memang ngidang gitu saya tetap kan membantu gitu. Hah? Oh, nah. Saya kan atur di rumah. Si ngerti gen lagu kan harus ngerti. Ya. Make na ba nih? Ini ngelas lendangan. Oh, sing tadi kau nunduk belahana. Yen model selendang kini orang. Yen manuduk pis juang. Harus ngerti ini nunduk. Yang menunduk pis orang bocor yang beli apa? Ya selendang kini kan alo. Siram duit selendangan iki. Wah, asal barang gratis mau garang. Jero anak lanang bagus genyeng. Irago orang bagus genyeng. Sing dawa wala pongpongan mencekak bagus genyeng. Nemu lengah. Di tiang wanda awidya dari. Oh, lu dari kuning. Pangman kenalan gisi hancek nih. Pangkain kenalan ada dari pok. Ken sulase parab di tiang. Jero nak lanang bagus genyi. Tiang dari Selasa Selisih. Sira aja pesengan jero. Adan tiange. Inge. Nah nyanyi ke orang. Pang liu nak kenawan. Raja Pala parab di tiang trunelar. Yen suwe cepi kayunan mekaronan sareng ditiang. Bas dari ke uyagen nasi dek. Beli Raja Pala bagus genyi. Tiang dari Selasa Selisih. Apa ke beli manuduk selendang tiangnya beli? Tiang menuduk. Ini undung tiang nuduk. Yen ciceng nuduk nyen ketakonen.
Masa kamu lenang besik sing idang? Iya neng kita sanggup sebut yang lakar nebus. Nebus saja apa? Aji pipis. Aduh tiang sing maning melpis. Rampok liu. Mas. Kaleng mas. Mekacakan dagang bakso di Margone. Perak beli. Kaleng perak tatok-tatok ini didu. Cudetnya lo menyak nebus nganten jak saya. Terbang kan ciki. Segitu sing kebang. Apan sekan beli subuh makadang selenang tiang. Tiang nyak subuh nganten ngajak beli. Sing alih makato. Magimah lembasin madang-madang makajang melahir jani dari bakat. Ini lu ngotak. Ben mani ke ngale wartawan pemenek balik pos. $1 nganten ngajak dari. Pangkan tiup guminesnya. Mangken wendan pinunasti tiang reng beli. Waduh bakal ide kembali. Apa tuh? Yeneng wendan putra diri ati tiang mepamit reng beli. Aduh. Iya ngelap anak besik ker mulih gitu. Cerai. Iya beli. Ker hijau. Di tiang lakar ngale gae. Aneh gumin ini. Dari bisa ngalegai. Haling iraga wak blolotan ke kene. Nah tadi dijeng ngalegai kene gerit gumine yan. Iri kering padang galah. Aduh. Yan kemu ngalegai nyanan ado nak melaling linang kemu lantas ingat dina raga ngelakuranane. Bane lakuran dolar di ini ngalegai. Nah tadi kalau hati-hati den. Pangsing tangkap tibum. Beli raja pala. Tiang. Beli subeng angon celana beli. Ini marah dari apik. Puting celana takon. Beli bungangon celana. Aduh, dadi mangset bon telanan beli nih. Marah lah di margo nih. Ngencah gitu. Nak sung kipakan kajo kelon ngencah. Marah setengah suncoy babar kena kebaca. Lagu silak hati nih. Terpaksa celepangan dari sebenarnya. Berak-beresa di tengah. Kangen tiang beli. Kangen hengken. Kangen cah beli. Oh beli kangen masih. Beli kangen masih. Kangen. Kangen hudian. Kangen tot. Iraga aja ke maju-maju makan dari petang lemah lawan. Nganten. Sing nyenang orang kena latin tiange sebilang matemu adi jek makenye apa ada kena adi teken beli anak nutrun no genta nyanyi nyonget ada di jantung. Ada celeng mesapot selenang. Gumi mau model makin. Celeng mas selenang. Aduh tanuneng ke selenang ini. Di zaman memaling. Sing ada di balik. Wih, maling. Pocong maling tenang besek. Di zaman. Nuduk tuh. Nuduk. Dedaring lah. Jadi dari. Nah, len ipian di jambi sanjur. Udah itu. Nih dedaring ngelah. Tiang nuduk. Gue itu, yuk kereng anten jadi tiang. Dedaring anten cai. Nih. Aduh. Mulai kenang cara celeng. Sing dedari makandong ja celeng ya. Itu jatuh karmo nih kudu dialih. Sama gede nih. Waduh. Ngawak-ngawak. Yang paling iya udah kereng anten jadi tiang, yang bungun lapan anak besi tercerai. Cerai. Kereng alih gai. Dijak. Ring padang gala.
Cang Bang Anda jadi dari nih. Dan maju. Ci mengradunan Cang Bang Anda jadi dari. Beli Cang. Beli ya. Di kuda tuh. Si rupiah. Wah, kancik deh 10.000. Dari deh. Kancik. Naik kancik di 10.000. Dua ngasa bayar Cang kancik. Dua ngasa dari nih. Dari si rupiah. Wah, dari apa si rupiah? Lali kapan-kapan ke komplek lagi. Ajan wagong senden besu dari si rupiah. Di kuda dari ya. Rajin 50 gerbang. Dari di sekat. Nah, kancik di dua ngasa di sini. Mungkin di sana kan ngadap ke natunya. Bisa berjuang sih ya. Wah, saya ngerti nih. Ratu kan lagi beli. Nah, gini jalan. Dia kan ngoyong ini sing lagi ngadap. Dia nak ngadap ini. Aduh, dumas kancik di tiangnya. Kita yang ngadap. Bang benar zaman janji harus Camli. Jangan tenjek dari larang. Makin kita sebuniki bang sing di tiang beli. Dari ini nak konen deke. Konen deke dari ini. Durung deke. Yen beceng atau pero dari ini. Di tiang sing nawa. Bang sing di tiang beli nyananya. Ada dari beceng. Pas keliunan pasti ada tuh. Medan tuh. Itu nasi tiang. Oh, man lagi. Apa ngado banyai bodoh eh. Nah, mati. Ya. Yang saja selendang dari 1 juta sen bang. Yang saya double lengah. Idola ini. Leak barak ini nana. Apa dia barak? Nanti tiang nak kancik itu. Cang beli kini dolar, kajar ada dari. Dari. Apa lek dari ini mai? Di dolar mesumpah dari. Nah, pen mesumpah ampun aja ngai ulet mai. Ulang. Dia nak rahayu tiang tanda. Nggih, dan tidak nak kitu nak kemana bener carane. Tidak. Liak berumun ini nana. Iyan mula ciwanen tong cang ben gede nih. Penangkian nih. Cang beli. Oh, mengkukukan barang timpang. Nggih, dia sing keberatan. Sekarang lah. Ulian kedonan dia sing. Kengken kerilian sini. Hah? Kengken kerilian. Ke dini ki. Di Jawa. Musim PKB nih. Jawa nih. Pasang kacau main di sini. Di sini. Sing perlu di sisi. Sabatang nes nih. Lautan. Mesilat apa mesti nyelimputin? Mul gitu, nicen. Aduh, unduk mesilat mesti nyelimputin. Panen dia. Wanen dia kengken dia mesan kedua. Mula paning. Lan. Lu. Mai. Kengken. Mai. Kengken kan aja. Mune aman gumine ngai iya deh. Aduh kan wanen dia nak liu nih. Oh ya. Kengken. Nanya dua buka sewanen. Minot kajar lagi. Cang beli kecil. Udah kajar lagi. Hah? Udah ada kajar. Nah jangan lah kancil gitu. Sila. Oh. Iya lah iya ya pak. Kan dia kan. Wah. Hei, becang. Besabi. Ini nang beli kajar kecil. Oh dia datang ngadap kena duit kena beli. Kena beli kajar Maya. Wah permaya kena beli. Pernah becang beli main becang. Nah, kalau hati-hati beli barang. Rasanya di beli ini menjujak, lantas barang sing isi surat beli masih. Wah. Kecil lah. Oh, ini bom adab nih. Bom adab. Mungkin base nih. Facebook lah dok kan. Dok kamu ladil. Nah. Ben ulung aja. Nah, Pang ada adab sih dan. Dan jangan ngama sih lah. hah? Dengan ngama kan.
Udah dari. Mama magawe uli di pisago nyane ini. Gancrek diempal. Dolar. Hah? Sakit gede sih. Ah. Sakit genik. Mulai dikau. Ngapa pindah sih? Dadi apa cai? Gadi parakan? Kadang tidak diparakan. Keke kok gimana? Ken tuh dari mana? Bisa nih, bodoh ke melaksana. Pangsung ulang nih makanya cari. Makin apa? Dia sejak dadu kena cepokon engalan kewah nih mau kopi. Bang benar. Napi baos nih pedok di nguang di tiang napi munyi nak dunia aja. Kau balik. Baos kelapa munyi di Petruk. Badenya. Hah? Munyen cange, bawa sido gitu nake. Mau badeng lo? Mana bawa cange, munyen ido nih. Bro, Idang, pes janut. nih, Pitong dasa tali nangu siu juang. ampun juang. Benar. Makin. Jadi kini ongkon yang mengai. Oh, Ian saya ngidang lapor ke jang. Lindan, Kalau pecatkan nasda. Idang awasin. Benar. Nih, Jim kai. bersih bersih. Nih, ada mis nih. Mana? Ngelah mata cai. Malah. Yang mula cinglah mata, angon cikena matan kini apa not cuake? Mencinglah mata. Ni jelma inyun aja apa betul? Jangan nyun bercinyun. Pandak gerubuk cai. Panak konyol gue. Yang mula jati ngelah mata. Apa wakil not cidori? Tong sampah. Apa noti nak itu? Tong sampah. Sentawang citong bajel tu. Hayang ni bungut lantang Oh, kayang tu bunga topo Siap. Makajang ngaku pesat. Jadi macam-macam nak. Uluh wakil baton matan kini ya. Oh, ini tukang uluh mata. Mata kon gini. Udang mata uluh. Ni cai tukang uluh mata. Tukang uluh mata. Matan apa ke uluh? Matan gerang. Aduh. Ni sengaja nih. Lengah san. Mana ke cara Ini sengaja. Ngoyong nih. Sengah kapua oleh badan sengat set. Sueng nih ale. Boleh peten. Tak. Boleh peten juga. Peten. Sengat kok. Asal bani nyengat nih boleh peten. Mesueng plak nek kena Oh, ada orang. Wes yang orang sih sing gawang ke ya. Tuh, lengah, ye. Ngapun. Sajan jelma lengah yang mancai ni. Lengah. Dong musuh kal jagor kena samasang sengal melaip dia. Dijau bakat gabah. Apa ni ancam? Dogen orang. Apa yo? Ada lengah. Ajak ngomong ya. Ajak ngomong pangilang korsen nih. Yang bilang korsen nih baru jagor. Apa ni lang? Korsen nih. Yang korsen hilang, oh mana kini kawang? Kena nih. Konsentrasi nih. Konsentrasi pangilang. Bang Bujar. Baru jagor. Kaplang. Baru tawang jangkri urin nih. Jadi jika jangan ngomong, dia maunya hilang konsentrasinya ini, ditukar jago janji. Yan, men bidan cikal jagor. Jagor sabu. Sing bisa nyemakai minum-minuan itu. Loh, dong lengah di jaya tegan apa mai penyaman sini.
Tengah. Tawang apa? Aduh. Kayak marah kene kan bapak ais ini. Ton mah dia jogeto. Ada timpal, pada kene akan kene. Misi mau timpal. Sekimut kati bakal penuen cai. Woi, Cai nawang bener pidan. Ya Bruno ne pendekar bener. pendekar. Nah. Mentane marah jurus apa adane? Iya. Tuh madan jurus Sudan Suki. Jurus Sudan Suki. Ya. Memang bener kena sat gitu lah. Doang dia. Ayo. Saking dua. Beratnya sing alih pengelekan wakilnya. Nah. Panggil ke kegen. Ayo. Jalan. Asalnya mengkrisikan medon. Mesabata meneh. Ngangsut nesna. Elah aluh bunguci makemelang. Napeh nyaga dong kodoknya. Nah, pangkaruan ke kegen. Pangkaruan. Nah, pangkaruan. Adene sing gede bayune tadi. Butawancang gede bayon sini. Jangen, donyen. Sinyen ngawak sing apa gede bayu. Cang nyaman sini perak cang. Perak ki? Adi mokoh kene di. Donyen dong. Donyen kadang ci. Dane Gusti Pati Agung. Nah. Pino Cinyagung. Ne masih kita. Yang tadi Pati ngomong dong. Kenapa diam? Sariawan ya? Not gemeleng not. Apa gemelan pocol ngurukang ketibrak ngurukang. Cekah cai. Pulang ketebis jang ngurukang. Odong cai ngurukang. Jang ngurukang. Ngurukang udiang. Ngurukang maling. Obes pakai bungut ini ya. Rembutnya jangan mau beli napo kesagi. Dongien kerebota. Kepet cepat ini. Awang dia jurus itu. Saya bisa masih menggerak itu. Malu jadi pendekar cah. Woi, dong tumben awaknya jurus apa dong? Jurus paten dukir. Jurus paten dukir. Woi ya. Larang, bener-bener hang, bener matur nake. Jek peragat penyul cai. Udang sing ngebulu si pane. Yang ngebulu bisa mames di depan tut keren. Dan udah iwang jadi dia. Dijang nasi iwang. Sampunang ke panjang. Gusti lau semang tapi bener. Terus. Dong mape kencing raos mesti durus. Masukkan. Hah? Ya. Jawab cai Petro. Diang. Apa mawenan semang bener kemai tawang cai. Sing ada lain mula bener bakal cepang tangkil kapin sasunan cai. Sing anak Agung. Nah. Sapunika melingit dijang pacang menak. Tau tang. Nah. Gakeng wake. Pegawan. Paman, ada. Tadi tumen paman tangkil kin gelah apa mirip ada. Nah lautang matur paman. Boyong.
Ya napa bakal tulang paman kan gelah. Gelah kamu picel kan paman. Ayo. Anak, adi mengil paman. Puas yang lo. Hai. Paman Agung, iya, dane. polisi nuduh ipe. Patut. I perak. Tumben tangkel nang udiang paman. Medaging kadi baos Joko Dewa waktu. Neme titiang tangkel ring ajang. Dua nang wentan sane patut rawang titiang ning Joko Dewa. Apa? Lugro titiang rawang soal patranipun Joko Dewa. Yang kita mau ke keluarga Malunat. Ra, iring dane ra. Inggih sedang drop kan. Dang ireng dane Gusti Patih. Aja lah. Ini macam. Yang wajan. Bading Yan. Anu nih, hasilnya megandeng lu. Sing kenawan. Aeng serius cina macun. Santai ke no. Sabar kira-kira. Baru bedek tak, Pak? Ini bedenan. Sabar kira-kira. Binganggela macam. Om Swastiastu. Aduh, sing pesumu nyencini dah. Anti bungkar mengutang orang Om Swastiastu itu. Cening bagus. Sore ibu sedang melalang klub. Mai jani dewa ke situ people. Puri ini kan selangkut ke dewa. Besekang sapurin ibu nih sapurin dewa. Joko Dewa benikayang ring biang Joko Dewa mang dene dikles tangkel ke sinu duipo. Nah. Kayu di biang mang dene jagat sinu duipo sarang jong rangsi mang dene tunggu. Kedo nyen ibu yang sampun syarat kadi pernikahan biang sampun itu malah pidan pacang kemarin. Ben manilan jalan. Jadi ingat penyeruannya. Oh, makarya bekal. Bekal. Waktu mereka, inggih, siang. Ini maki-maki marian. Ya. Tadi liusan ting-tingan lar. Dia alasan ting-tingan liu tu. Lengah tu. Yang motor liu di terminal gitu. Gitu. Giring andorang pemargi ni. Bang Ion malulang sedok Sampun lesu Pak Dewa. Mau anu malu iya malu mau. Oh tidak Ratoyo. Oh. Ingat urut kandor. Terus. Tidak macam Ratoyo. Pasang sedok. Yes yang ada. Payu won. Aman.
Maminya tuh. Mami ya. Dan Mendan, lantuk orang umar gini sakit. Gimana sih nih? Sing mana sih tuh? Apa sing mana? Pak, pasti sama cicing nih. Kengkeng ngamakin ke plastik nih. Cicing lengah ada plastiknya mau tuh. Gitu dong. Sing jaduk gitu, masa cicing sama kayak tas kresek nih. Ini saja cicing sama kayak tas kresek nih. Bagaimana periksa? Ke cicing ini songjet mesti tas kresek. Yo bang ama. Mirip ada nama maling nih. Nggih, Pak. Ilmu maling. Ayo, kepung mantan-mantan. Mirip duasa jelek nih. Leng semang sing ada puk kedis nyungkut dah. Kalian ajak sang surya merayu dong, rayu. Loh, artis si berjalan. Kedes, ye. Mimi. Aduh. Mama iya ini tidak mau batu. Ini, Bu. Apa? Jadi adeng-adeng. Yang bener lakar ngale nasi yang patut mesaiban yang genggen. Kini jetonya nala langsung kejang menek. Amah nasi mak aja nih. Hah? Mana kita ibarat sahibat? Yang mau ini bagus ini. Udang udah songket. Sapot songket. Juari cimualin nasi. Lah sedang kolam. Yang tinggi lah nasi. Kejong orang musi nunas. Ngomong. Benar. Beswako. Udang kusat. Udang keranjang nasi. Pelak hati. Kejong orang musi sing kuang nasi. Prabu Jongrang Wesi ki. Keliwat nistu parilaksanan cine kene. Yen peratu luwe. Ane patut jejerang apa? Kaden Dharma. Oh. Yen wake dari ratu. Ane jejerang wake Dharma negara. Dharma agama. Tuh wake jejerang awak. Oh. Cai ngejarang Dharma agama. Dharma negara. Tak ngejarang Dharma dago aja. Cang 15 ngejarang Dharma cang sing dan aja terji. Dharma wangsa. Dharma sabo. Besap Dharma. Makejang cang ngejarang cang sing aja terji. Tuh kebiasaan kini. Yen kene kresep ben wake. Jenenge cai nyentok kang wisesan mai. Nah yen gitu sing balu kita kini. Cai muani, wake muani, gabung dengan pedang. Hei, Sar, namanya ngomong. Liu. Ikis ngomong keken. Ambil namplak ngomong. Biasa tuh bahasa ngedag. Ya tak kedagang. Si. Dia cakap Bikin melaksana ngemaling. Yang maling. Ngomongan lah bungut. Saya ngomong lah bungut. Bener cang ngomong lah bungut. Men. Meleket nasi di bang maling. Berdeci maling nasi jange. Cang maling. Cang lah nasi dah maling ki. Oh cing lah. Oh. Apa sih bener maling? Gue cang. Saya ci maling nasi jange. Bener cang nyemak. Kau leci maling.
ngelak hati ini. Ya kelak Kang. Kasih ngulan PKB dia mencang aja cai menjagoran. Song Igal tentukan sikap kapan di mana saat kita akan meladeni ini. Hei jadi. Apa jadi? Hei dong aja Song Igal. Jadi mai. Apa jadi ha? Hei jadi mi. Lu nampak tege. Hei jadi mi. Apa jadi? Apa jadi? Dong Song Igal bet. Hei jadi mi. Obat nih dah. Lar. Tadi jang siap Cilar. Yang Tadi cicak siap. pasangnya bedak lu. Sir, jadi dengil. Pasang ya layak. Tuh. Ya. Jen gitu jen nyat kini. Waki mis adi ya. Ne waki bani sangkanin kai. Wake gitu. Sekan nih. Betul. Musuh melebak ini. Jeng lawan senjata. Kengken. Tanda bukti ada. Jangan kosong angon. Oh gitu. Tangan kosong sih ada apa ya? Tuh pokok yang tidak berbekas. Nah, Nen Song Igal lawan. lan anu pap jangan lan. Cai loncang ngajar. Tunggu jalan ini. Sapunapi Ratu Agung dados matiosan dados kene. Tong udah dari jelek pesan kletek kayun gelabit. Sepatutnya nih dibeli si pemawali. Tong udah kayang kejani dekonen rawo bibi kudiang lane jan. Sapunapi menawi teh. Bibi, sapa sira puniki? Ingin tebak matian. Bang, Bang pendidikan hidup. tebalan. Tebak. Cing anggo. Ni anggo nebak. Ah, don nih agon. Cing anggo. Ini agon mati. Ni cing anggo. Ani bodoh loh kon. Makin tebak makin berkesan. Jeruk. Dados yang mentaken. Urusan dulu. Dados yang mentaken. Dados. Dados yang mentaken. Aduh eng menyel nih. Kados peng lu dados. Dadi artene nika. Ben sama seorang dados. Di dulu. Di jadane nyenu mae. Mada. Jo ada nyenumai. Oke. Siro pesengane. Sira senge. Siro senge. Siro pesengane. Sira pesengane. Reng dija purine. Jeroan. Wong wing wastan ditiang kumangki wantah diah langan sari. Diananan Sari. Inggih, ditiang keputeran tok ide yang begawan. Oh, putran yang bakwan. Yang bakwan sih. Yang bakso. Yang begawan. Lah. Ya. Tanya wong metimpal, kengken menci metimpal. Gendingin tuh. Ya, bang seseret tuh. Oh. Gendingan ini kuno tuh. Oh. Pengorengan gede Ratu Titiang. Tawang ki pengoreng gede lar. Awang Apa? panci.
Jambangan. Jambangan Bu. Uling Bidan Banyambange. Ama procotana Banyarata. Matio selat Bangulati. Kades pedang mamuni. Dumeni dewone katapok. Sampian pesel Dong gelisah. Jeper jamul Dong tulungi. Abang payu Medon jake. Makaronan Tiuk tieng. Apa dia dieng tu? Ya, Apa dia dieng tu? cerurit. Dia ngat Ngat dia dieng kan? Cerurit. Cerurit. Kuno aja gendeng aneh. Ay, Apa tuh? Opong orang gede mesti panci. Len badan gendengan. niki minat anak modern itu kuno ora. Oh yang kuno modern kan. Men to maro cacat gendeng nake. Mana mula lengah nih. Bisa megendeng nih bisa. Bisa. Gendeng nih kengken, ada nih baru. Aneh halus. Ina kengken udah di sini. Ini terus kata ke. Muncul nyonyone pelintire. Sing man megabag. Aja yang goban ala pong-pongan. Pepes megabag. Weh, Aduh ben cepok payu megendeng. Payu. Jani. Do nak ngurto kan men bayakal megendeng, pesuang gendengnya saja bisa pesing. Jepetel kan. Aja nih do men Aja nawak cerik metuh auton. Nya nang metuton. Nak gitu ante malu menem nak kene jep. Nah dong megendeng. Masan padi melayangan. Tawang tuh. Apa dong? Badan nenek malu. Masan padi melayangan ngale engket kanu sepenide. Woi, anjo saja. Apin joh baling lang tuh. Masan jani metunangan lakar pantet tusing adel. Weh, gendeng apa udah dinyanglet saja. Iya. Oh. Pas ngetel weh. Jorok saja. Man. Bos itu omang ngedel mereka nak bungut teh bos besone asal sen bungut masuk batu. Mondo kan bisa megendeng, sih ada gendeng nih Lena. Yang liung lah gendengan gitu. Do main-main ngajak yang. Edeng man. Do ajo. Bian saja bisa edengan. Edeng. Pak, yang cara becicil layak kan. Ajo nih. Uli badong ke kintemani. Bian jo. Meli bawang ke jembrane. Ay nyangat tengah joang pun. Petan. Icang buung nyakin nyai. Ih, nyakin cang. Icang nawang nyai gelah yudane. Liak mincet di bawah. Ajo nanya korang gelayu dano. Menyang lah. Ajo nyen madan gitu. Ada yudane. Hah? Uli bung. Yo awak aja lah ho. Sedawang ada yudane ha. Tu apa? Saya mau upload katanya. Adi sawang gini beduk. Nailong ah. Adik kita belikan di dewa. Bang dewa nawang mesti beli. Beli semeton di dewa. Uli jong rarisi. Lihat. Doan yang nembe beli kantos ngelintang pergi ke pesraman. Pemargan bini pacang lungo hijau beli. Nah ira kamu semeton menyamu ada anak oren beli jadi dewa. Ini sampun apa? Iya aji. Ajen beli nih keboskan beli. Ning. Cening subet runo wayat dengan ini. Enggak ngale rabi nih. Gitu ya aji. Dadosnya meriki kantos ke pesraman. Kene bener. Pangengal aji lah cucu. Dosa ngale di kota ngale rabi. Do di negari ngale rabi. Kalas ngale rabi. Ke gunung ngale rabi. Pang suci. Mawinang kantos Beli pergi ke main ngale pesraman. rabi. Makin riin beli. Menawi sampun ngemolehang beli. Mina buen transisi ane dan akilin siri dikiring pesraman. Adinya nulungin. Titiang misadia pacang mapi tulung Segan. ring beli ini. Trong udah nentang. Doros sama bawas beli. Ini. Marah cingak bikin.
Beli wau nyingakin, bang yang titiang memangkin pacang ngeraos. Titiang pacang mapi dulung ring-ringnya beli nih. Ini. Sapa sirap beli? Nggak beli orang nih. Tunggu udah ada sarang titiang beli asapu nike beli aku. Kengken ini dewa jual beli. Dewa jual beli. Lunguh cokor dewa kocak sane karsang. Man lunguh cokor dewa sapu napi sane mangkin. Nak kayun. Yang ketan makur. Satu beli aku. Keselengagan di mana titiang miragi runtuh bawas beli ring sekian titiang. Ya ning parinikan cuecan beli ring sekian titiang gumati sung-sung sun titiang pisan. Kiwantan ditambangan kadi makin. Banget titiang mempiduna selinge beli ini sampun yang beli uang penampen ring atur titiang beli. Dan ing adepong mibar tan wenten mana titiang pacang irengang kayun beli sampun api menantu titiang. Ngenistang sen dewa. Kadang dewa lacur sen kumijong rangusin. Beli suge. Ore lar. Wagong saking jonggrang wesi di tiang barakane di jonggrang wesi sing kuangan dai. Oh, ulian ngeboy celeng lane ditukar kantin Sing kuangan itu dai. artine. Man kengken Sing artine. kuangan dai sing kuangan apa? Kalau nyak ngomong matur. Kaya itu. Kaman kebelian. Su yang itu. Sumpel kaman. Apa Win? Cu yang gitu. Curak. Cucuk. Cucurak, cucuk kata. Hei, Kengken. cicing ini jonggrang wesi tawangi mamane. Apa maman cicing dong orang usi? Takon Man apa mamane? Mirah. Mirah. Maman cicenge. Hai. Saya kalau jadi banyak jonggrang wesi ini mau kejang ngosek dan cicing. Paling-paling mirah nih. Termasuk beli. Jang bareng. Jang udah diketuaan ini. Oke, tuh. Beli. Sampun ang rian beli bas bangga ring kewentenan dinenge. Kayu nang beli sapa sira sekian titiang. Wau titiang wong alas nisda titiang kelintang beli aku. Sama ada titiang tenulap ring kesugihan beli ne beli. Ya kenta nang ampun. I dewa artinya sing nyak beli. Nenten Bih, sing nawang belinya. Uli jongrang usi, Prabu jongrang usi. Sampun api Yang kayu malam beli. masuk nak lo cepat sing nyak. Jangan ngepaksa. Pasel. Yang beleng i dewa nyengkel. Yuk, tuh. Yo. Dong, mak lampir itu. Bang kan ana. Ah, jak de jeung lagi ayeuna nyelek jin. Ane iki sang kotek kan jak edo apa itu? Oh, yang nakal. Nakal. Ngoda beli bagus Sang Arjuna. Mula lekade lung. Jani Sang Rajuna nuni Raja Pala. Tadi Sing begitu mati di Jamrah. tadi cara adang cara Juna nih, ha? Batu ning Sang Rajuna. Sang. Dulu kang andas. Pun. Yo ada Sang Rajuna. Adang ele yang Jepang. Ah cepok dan dole. Ah. Sing nanti pino. Ayo.
Nah, kalau pang tawang ada nasan, pang ada bekalang mati. Nengke. Depes. Agon gino. Angam beli rujak. Amar sing lapis ya labah ama. Amanal. Deh depes. Beliau lapis. Kalau depes. Apa nih? Sing lapipe. Nah, itu juga gerenyat-gerenyit. Jangan nulung KB ini, nyan. Apa? Dipres? Bener? Tuh, Idin. Tuh. Nang sugih itu. Ajak liu. Kaya tuni. Neng-nengen bibis. Beles. Hujanan. Sing seken. Nah, ayo. Ngedir berambutnya ngedir. Ayo. Man pasangan 87 ini nenek. Ais. Aduh. Adi banyak mak nasi kenceng tau. Dia orang nas Prabu gitu. Ngalang ben bani cek gede pasangan dong. Oh, oke bang. Ya, tanya Maji. Ajom cil cakap kena. Oh, dia nak galak nak. Awak lengah kayak kenang men. Ya aku lengah kayak kenang. Dia nak budur sama luanen. Itu nama apa? Kita kan pes. Cici. Meci ken cai. Ken. Tadi meci. Di dolar ni ulah pes. Tuh. Pindah itu nih sini mak tuh. Dolar. Oh, dolar bang. Dalam nak kena. Lara. Nih. Jangan di landungan, si juang dicerikan. Cekjot dicerikan. Dia juang dicerikan. Oh, yang bangun. Nyen semen. Di payudana. Mana dia juang? Bangun banget juang. Jang singnya. Singnya. Menyisingnya jang sewa sih. Tangan coba banyak kena gitu. Nah, ada jualan. Ada jualan. Bibi dekat kali nanti. Dia olah tiang jeruk nulungin tiang dimangkin jeruk. Kakak. Jang lah ide cucu kak. Kang lah cucu jang ide kak. Kalau ngucara pika. Bapak nih. Popo jang mantun popo. Ada panakal beli. Yang kalau kidian kejual. Kalau gue rabi. Bapak memantu. Ngelah mantu nak agong. Cara tu kaya anyut polon banyak aku. Pekak bapa pekak kapan boleh dijo. Ibu nak monis yang awang pengelodi ke. Di marga ni ibu memaksa nak lo. Apa kena nancang maksud Apa ngawana? Ya singnya. Gayanya kegen maksud. Tu marah madan bebenah konen madan pematut. Bebenah ni angon tadi ajak liu. Tu madan pematut. Sing jangan ngawang kita. Yang sing mulia memaksa sing edan yang koteng somak. Sing kuang lan lo. Ye ratu amu tu. Weh, dari tadi. Weh.
Apa pojok? Petang bos. Ini ya. Pojok umurin talene pojok sama. Saking toh saru. Weh, nawak nak kengken paman cangkleng di tengah alas ini. Tuh, hah? Menawi cedelan widine rek dia. Ring sampun ditiang ketundung mantuk ajen kodewo ring puri. Jar. Nanti cikra ada kerudung. Ini. Nak kedua dijange. Nak kira mau budok. Bojok kan gibona bedek. Ring sedak ditiang murah-murah lampa. Pange kan ditiang ring margi wenton nak memaksa anak lo. Sane istri punika jegek-jegek bisa nak tuko kalih. Sane memaksa nalar kok kalih nak muane-muane. Bagus asiki. Gede selam bundar asiki. Memanah ditiang pacang ngulungen sane istri punika. Sane gede selam punika ngaku madani raja pala. Mawet uli jongrang wesi pun cak kebo. Sane gunolan sane memalik nasi ini kau tuh. Yen gitu Prabu Jongrang Ursi nak man merbat jaglah mau wiwilan bernasi. Sederengna sampun naon kepanggih teng dewa. Nah, ini ada paman kecangkling sangkanin melanen na istri. Nggih, sanes istri punika sira uning enten dewa. Sing ada len putrane yang begawan. Mangkin. Sar, awan cai kecunduk kan bener. Tak duduk gong putra nak ayat lunga kijek-kijek ireng gitu gong putra. Paman. Iya. Gelas sejatine sangkan ada gelas dini. Nggih. Gelas nunas aja. Iri ide ya begawan. Masa punika ninggal keraton kok dewa pacang mas saja. Ring dijep boleh ireng nganjat mau buduh kok dewa. Ngecen. Niki sampun ne maya sen titia. Si je paman aja nih. Nggih, mau balik kok dewa nak kenang kijak. Wewe sing kena radu jegek panak nake. Mirip kalian no ngancen ki kok gelane budok kawanan. Dasar sing kena bercinget nyeng lah panake. Bang de paling alien karo ramane. Dadi budok kok kene nyeng kanane. Pedasin paman. Weh beng, buli dijo. Weh sing kena bang ingat nyeng lah panake di omahe. Nawak dijak tuh. Sugro. Tatu dua gong putra sang keni atau dewa sar. Ya, nang kledak kang ada dua gong biang ki urus sareng kawan. Sugro apa dia kecung malah ni. Tuh, pinaya. Ko dewa nak lan dasar. Nah, keluan bo. Orang de pok. Paman. Aduh, Nak kengken punuk ni dipuri saren kau. Dugas gelas dipuri, ibon gelas saren kau. Nak ide kena, udah sungkan kene. Hah? ide nak keling biang ko dewa kedalih nyolong Semara. Titiang kedalih sane nyarangin ide wane titiang ketundong. Disoleh Mau tinggal mau pamit titiang rengpuri. Yang kemana antuk titiang menawi banget ide nyungkan kayun. Awanang ilo biang ko dewa kadi mangken sapuna biang. Sapuna biang. Nah, paman. Itu paman kewah nah. Ditongos kelah nunas aja. Ide Sri Begawan uning meten paman. Lanji ide tunasen tamu. Dumadak suweco widine sida ketamadan ibung lah. Nggih yen ketan ngiring titiang manungling aler warna ide nak lingsir bulun. Gangsar nene. Sar. Nang tangkel kene ide. Ring yang Begawan. Benar. Benar. Malih titiang aturang pekewah riantukan titiang menerbi ibu sungkan kita teneling ring angge sapun api antung mangkir nawak ratu sama putus titiang ngewah daging atur titiang menerbi sesuhunan uniki wencan gusten titiang rogong biang sungkan ilo kadi mangkir kumugi saroledang ratu pacang namanin mang dosido kena. Apa buena desan pas lecane desang yang pramukawi. Meme misalnya lakar mopi tulung tapi dang nak kebiah para. Ne angon serana ngubaden sing jadu. Bicane desang yang mang ne kinucap kembang wijaya kesu. Jalan rasit yang tunas sang kepingan. Kumugi suweje sesuwuna dikiring pesraman.
Sir, kabeh kita katamaan Bes, biasa titiangnya isi patoran. Tangyang, ya ampun dewa tangyang. Pedaging nawagang eleng-eleng ang angerne menawi to ibu eleng sekian titiang wantah putra ibu sareng tangen. Jeneng bagus. Dijo ibu nenek. Ibu wenten riki kesraman rikanya kanunas sama priantukan ibu penisungkan ile dan eleng rengange ingat puniki pengabe dua ini saning iringan Kene aduh kodewa ngeling titiang kaulan kodewa kene Paman murah. iya Dungo diang kene dari ragan kelai paman. Dungo diang kene pengangon gelas set pesranting carana. maka jantan kodewa tan eling rengange tuaneng sungkan ile kodewa nyerset wong angler yang margi-margi ini ratu Mending enak anggelah donyen paman. enak kodewa kade mangkin sangkaning paswecan itu sang nyang widiwasa masarane utsakan itu sang meraga putus sana wetan kenyajang kodewa kade mangkin aduh matur Sadorong ini yang mandor pinirian aksi sembah pengasur karanin yang ragu yang Ratu yang begawan Ridho bangane kade mangkin Titiang nenten akeh maktu Duani yang begawan sampun paikan ring parini kade siang Pembekas titiang nunas pewarawal ratu yang begawan ring sikian Jalan belok ini jane aja jalan apa buen subo Cina yang usah Paswecan ide sang yang pramekawi melarapan kembang wijaya kesumo ide wakin kejalan melipatan buen jeneng kemuka kulit meme misadia mapaican ne sanang pingitang meme uleng dugas kembang wijaya kesumo ne kewalepang sideje jeneng mepengangungan Mang nenek saruan dok titiang pacang memargi musuh wenang linyoke jajarang ne madan darmo dijaga sung jeneng bagus ini apa ne jani putran memene sebuah ada di tujuh memene diolah lipetang pesan di halangan sari main ke pesraman di subani dekat ini jalan itu hitungan bareng sampunang sumanya bangi yang titiang melaksana diastu titiang ngemasin padam yang sampun titiang nyejarang padam menjalani dua bang belang sudah madak laku tadi Nunas lu grepit yang ratu biagung. Dados metiosan pisan tato dana duene. Menawi tetit yang iwang aturang ayar ngangan beli biagung. Ade Mas Mirah beli dewa. Yang di pelangan jani dewa salah tampikin untuk sebang beli buka kene. Ane ngawinang sebang beli buka kene sing ada len. Apan beli supo madan lingsir. Idewo tan sido mau tu putra. Nyen sejak ini bakal ngentos linggih beli bekas. Nene kayu dia apa ada dewa. Nunas lu grepit yang ratu biagung. Yang yukti sangkanin tijang nenten meris dayang aturang putra yang angan bilang. Nika temawinan metubli kanang kayun biagung. Kane mangkin
Sapuniki antonge blinge. Kayu nih Dewa. Titiang medue keponakan. Sane melinge ring jong rangusi. Yani kangkat atur titiang. Bangayang, mangdane, ipun ngentos linge bline. Kiriki makan ate beli. Kayu nih Dewa pangsida keponak Dewa li jong rangusi ngentos linge beli Dewa kas. Linge beli. Paman. Iya. Nang tegarang kena hang malu. Apa bener aku Raden kelas begitu pusing. Dua gong, yen kemana hantuk di tiang namot Dewan Patut Dua gong ngapisane mawina. Gumanti kewenangan sesuunan di tiang sane melingih ring jong rangosi umanyeng maring puri riki jagi dados penyeldi riki duaning purana tungil sapunika. Iyan paman matutang jeneng uli bagus orang usi teke main yang tanah kita hidup paman. Inggih, dua gong. Patuh hitungan paman kelawan antin gelas. Walau yang gelas yang matutang yang kanti uli orang usi lakar yang tanah main tuta gelas yang masuk serang. Yang alih asin nih, alih pantas nih, jeneng bagus uli saren kangen mares ide gelas lakar masuk serang. Dua gong. Kini yang alon-alon soko Dewa mobil ayo. Nang eling-elingan. Mepah jagat duwe dados kalih saren kangin kawan saren kawan. Boyo mawi wilantan becek cokor Dewa sarang ide irake sane rien. Yen sane mangkin jagat kusrahang ring ide yana sane melingih ring saren kangin. Rumasak cokor Dewa ngana penganggo dados kekede kang banyak cokor Dewa dua. Kayun ngelahe tawang paman. Mensapun api pangdejo musuhin nu kayang kewekas yang tadi buat panguliani jeneng uli sarang kaya beli membiayo terasur aja bener Menawi temen banyak duene jaket tangkil Paman Batu Dewa Agung ide yana rawon keponakan gelas Paman mau ini dong kekangan dong Mangkin dumun. Rauh cokor Dewa saha kesarangin antuk anak istri sapesira puniki. Manuduk. Boyo wenten sapunika di tiang sangali. Nunas lu kretik yang Agung. Puniki sampun keponakan titiang. Indah yang Suryaden beli. Bagus, mawibawa. Yang puniki boleh ngamel jagat blinereng sindu duipe. Nenten wenten panjak blini. Jaga purun ring ringgih keponakan titiang iki Agung. Nisi kadiraosi Dewa. Bagus. Mawi bawa iene bangi si bumi amat melah bumi. Nisi kemana batas kaya ni Dewa. Apa ben bangi si bumi kadirasa ngalih nak lo haukot bermemasuk. Apa ne kucap melah, apa ne kucap utama. Ha? Jutat, belitan sini akan masuk serah kini lemana nena. Sing satu. Bangkawat, jemain kerja. Mas, Masian tidak dengan kerangka. Dalam dua mungkin bangkrut yang benar. Masian dong. Dong. Moyong, anak kecil nakal sekali. Ini bagus. Subat Cinaki Dewa kedua kan ibu ngaliang Dewa tegani. Oh. Nah, kepikayun ban ibu, Dewa lesu memargejo. Malu mengasuh, malu menemu. Bi mengasuh. Mengudiang. Enten kayon mah ibu, yang ngajak anak lo meriki. Dia nyakti sekali kayon ibu, di tiang jaga nyeledi diki. Andang yang dumun. Oh, karena karya pekerap kami. Nah, kayak nang ibu. Tuanten, sedereng kemargi yang upekara pe Widi Widana. Nenten sida di tiang pacang iringang ide beli mekolam ring kedua. Lengah. Mekolam senyak kan ada kurangan. Dereng mutrap Naik beleng malu. Suba beleng marang ante. Men panjakin aja. Kumpul kebo malu. Beleng marang ante. Panjak kone tote. Kumpul kebo ngai beleng marang ante. Idewa kadang calon raja, calon pemimpin. Yang kini Dewa ngabo laksana. Saat makannya Dewa ngemang contoh. Panjak-panjak menjalan cari Dewa. Yang kekenapan ibu. Pinuna sare ni Dewa ini keliwat mau utama. Jeneng ayu Dewa. Ini pinjam. Misi buku rosi Dewa ini. Sekolah ni Dewa jangkep alaki rabi. Senda di Dewa barang sirup nih. Yang supaya ngeganang ibu karya pekerap kabe. Barang dia sirap calon rabi di Dewa ini. Ibu sing keke. Nah nih gani.
Saroji, idewa aja ibu di Karang Pegaluhan. Ne calon rabe ni dewa, ne bang di paman agung bang kiringan. Ya neng sapu ni kedip yang lungsur mepamit dia. Neng, mana mau bang kiring paman agung kiring? Ah, ini mana gatel. Lunak-lunak tuh merangsang tuh mang. Udang baru itu perlu ngasih yang ilen-ilen wayang bangyang di tiang rono. Melaksana. Ye. Nawagang titiang matur ring surian titiang penemaan titiang sanep, Bener sengaja ngelaos. Kornel koping panitiane. Menawi wenten atur titiang kirang langkung saha nyangre sepengrau kidodane. Titiang saking panitia ngelungsur gang rena sinampura. Santukan karian Gusten titiang sane mangkin pacang ke katurang wewalenan inggih punika wayang wong. Sakemawon sedurung titiang ngaturang wewalenan wayang wong nalar titiang saking panitia kaping kalih Gusten titiang lungsur gang rena sinam. Benak itu paman. Ye. Dong nyaluh cuma paman sibak pakai bocilnya. Wah, panitia lawan nih. Sing balunas bijau. Ini goban panitia blolotan kekene. Ayo wanta menika atur titiang. Inek pragina puniki wayang wong durus kawitin. Penabuh tarisang nabuh puput. Masuk menika. Wayang wong janikel pesu. Wayang wong janine matang. Yayi Dewi Taru. Dijo yayi meluapah di situ. Ketemu ring akan yayi. Dijo Dewi Taro mau lungguh. Yayi, kakak yang pun apa kakak Sugriwa. Dijo yayi melali uleng tuni. Alila cito ikanang udayana mangkana kak. Ya, berarti yayi ngas-ngas jet yayi. Genit kakak genit. Yaning genit ngiring mangking mesiram ring udayana. Adio si kanang udayana. Yo kia. Yang mangkana si lupa warah si kakak sudah Arab sang Dewi Taro. Lumare. Oh, Bali itu ke? Wow. Apa li? Angap Buden sedadi ketewani. Permui Anton ku diwicaraku. Buden muang apa? Apa li? Kita harap perang jurit lawan Subali. Lautang yen perang jurit, lautang. Yang mangkana. Sila bentar masa tua.
Dewi Tano! Kakak dia pun apa? Wah! Rupanmu kayak bencong. Cicing sesugriwe. Tanpa semu saja cai. Yan mone bagus goban cai ni. Tunggu dia ngale sama ukut seng presiden cai. Cicing lai sugriwe. Tanpa semu cai. Kau baca kalian orang cai sendiri. Wat tambah cai sugriwe. Sugriwe. Doyan kene pelaksanaan cai ni. Amat nistan cai ni. Yang kene pelaksanaan cai ni. Amat nistan cai ni dari Prabu Sugriwo. Yen mangkane Dewi Tara merasa tersinggung. Panitia perai. Tiang sampun apa? Dijeng ale bali-balian jelek ini. Gelas tuding-tudingan. Cicing cie. Dari gelas tuding-tuding kan kena. Mangkin dumon ratu bago. Sampun nang pisan palung ojo kada usalik arsu. Wendane tediang melaksana yo awasa punika wanta daging lelampang. Sing cindenca. Nenta. Wanta medaging Ratu Dwagung, Subali Sugriwa merebat antuna istri puniki Ratu Dwagung. Saja ke paman. Tunggu deh Joko Dewa salit arso. Wanta kadi punika sane munguh ring mulya caritane. Panitia apa jadi? Makin pekerap palunggo Joko Dewa pacang rene nikah. Nah, kali dabang. Menak rumahku deh. Terus. Banten sing siapa nih? Nah tadi bantannya sing siapa yang penting sesarine liu. Terus. Wong mang brahmo si suara sini ngucap sini mandro di tiang nak selamat kata ada sami wong wardi sanom jantro mai tali nyen ngantene. Ida anaknya Agung. Aduh ande. Naik kenyal pemangku dengan tembeng samas. Nah tadi. Panglah gay mangku. Tanam wardi jantro mai empune muni. Mangku lengkap apa empun? Oh iya. Ada Chandra ya di pasar. Mangku. Ya. Reng dijawab pacang ayunin. Sing ayunin. Wardi tadi ayam bang anu nama. Wardi amrana amraya dan. Bapak, kue kita kue. Ini aku. Nekeng nengeng matan cai ni. Jabang cai mah betul. Ngin sudah terjadi. Cicing jago. Ni jani dengeng matan cai ni nang. Nyin pau kodan wakene. Sibo pedas bencai. Pemakas seni bagus sih. Ni jani sebuah ganten dia ulah kang walasang. Kengken sakit tadi ni bune. Ampunan ibu semuanya. Tiang yang merakatan bicara lagi. Pemakas dewa. Ini kan ibu dewa dan sini. Bang yang dengan tiang. Sudah belah paman. Jadi paman langsung ke belakangnya ini juga. Weh, ingurah tak mirip sama pule-pule. Nah, wakil mulai ngantos. Mungkin kebiasaan China, mungkin tercepat apa China. Cara pepesan kayak tidak. Cara macaki tidak tanah Allah.